Richiko necheza tanduru ya masheleni ufana na funeral cover, life insurance, savings na retirement. Zoitero hoba dzura po Afrika Chipembe. Kaba venarine kapara para FM Chifenda Music Awards. Musiri chitoni palu pfumo lwa bufa na muzika wa Chivenda na mberere. Musira chidipina nga zindi wa zondeve. Bahumbure uri Ashupol. Ihone utsireleza vone na mta wabo. Kaba dalele www.ashupol.co.za. Kanaba SMS SAFE ka 44366 ridoba phone la mrau. Ashupol diba neche diba vama shere diba remra yuni FSP 53 udoshuma mida yoyoti waho. Ashupol Live. Ya fumbiri tifeza mnendo vakora shia fumna windu parapara FM kopora sekasho ya Afrika Chipembe keyana zvinobeka nyamshumi yoketeyo ngamanda mbeka nyamshumi ya mtsindo wa reggae takuchedza vanepa matachi hapa ndi hapa mulala hapa ndera tokone mitsikadwa na musuni hapa na musihe arikuita diva zwakali hapa riko mwadula diva zwakali yamwa wapelaho ndi hapo ne vana vabiki vanopora tsiya prod vakafanira ngamanda va vana mani dzibobi yanga manda fighter do chiko biki wa zvinona zvila zviyantongo na zvikhala nepa ndiye mzozo biko na musi ria fa mulala pa ndifinga wele blue monkey the royal prince of fisherman wa kabu dikoraiwa karba rotes kaseso idete afumbili minute kwa rashia brangin masia nenepo hata just stop responsible kat general mbonene Martin mzanze ndo mnyai ndilwa ngamanda makazi jendo mashawari pa kwa rashuya ufumina wabiri udobya zvinonga ria top marako no forna lindange inda loimanga ndirade Arita mlasinga something amanda panga diga vakene mune msona LKJ ndi Linton Queds Johnson eldinga alaitwa pitch tap lichifale lo dingwa dozo mlolo vali dinga line ngakhalo litoba likholibiso khabone bane abo ble pitch ngambra msenepo obori wanga chi polisa nga ngekhala Germany ngangeni ngambra msene khoba na mfuka ne amigwala bokane msubeza nepo ebarwangela fino findi wone ndiyo no walkie talkie ine mapolisa bamba ya nepo ndo pana diga vakene mune hoinoni muno kana ndo bana mkala boda nepo kala shula fenda apa ngikhala makhuba ngeni ko Benning Spears zvino hili katsvapesa ngamanda kafuti matikeza muzika warego rai arava bona mkala wakasvita nepo kala makhuba ngeni tandira ndiye kutotamba live yangeni khawula ngwa wa gidida tafu malomaro ngeni khala fura pala khala Paris wena babakalori ndiye nepo une ndo chimwe muzika warege hi ichiko gidimeza ngamanda ngeni khala Paris nganepo ndiye nepo itenda nayo yapije kutuba chipuka kaniko nominate wangeni ka chipuka cha Grammy za ufura rumbili khawula ngwa wa gidida taye efutahe namusire nepo mulala apa mhune una mtatsano wa zibolo zwa vanna auto mtatsano ndiye hapo na vana vavodzora vane vachiko dhiamba atiko ndira rudo wana chingari na zvila zvinenge kazvo
ndi apo ne riva rikhorana lama pamwe nga khaubo kutambuzwa vana na vafumakadzi no lwisa nazo zwo zwito rina savanna ringa fenya nga nḓila ḓe khaulwa nezo zwito zwine nga khazwo ubeka ḓo roḓi wana tshi kutambuzwa vana na vafumakadzi na zwikora zwine nepo zwo dzhenela hoyo mutatisano une zwa tshi kho tatisana u ita kana u vhona uri na ndi vhafhio na nga fhedza kho vha wini vha ḓo mbula mahola hafha hii tshigwada tshe tsha ḓo tshi khou funa kana tshi khou vha vhakondi vha hoyo mutatisano tshigwada tshine itiwa tshibodwana tshine na musi vha hone hafha u ḓo imela vhugwena havho u vhona vha ḓo ḓisa phanḓa na vha wini kha gola na musi na rina tshigwada tshine ndi tshigwada vange khala mangilasi kana tshithu tshigwada mangilasi ravha na big money vhakwei magranata na tshigwada tshibodwana afu ravha tshigwada the black spoon kati na tshigwada mulala ndi hezwo zwine khou fana maanḓa nepa hune ra khou na musi ndi mulala hayi ra ṱoka ni midzi afha ino mbekanyamushumo ya khetheya mbekanyamushumo ya mtsindo wa Reagan i khou ḓa kha vhonane nga vhufhedziseni muone G-Man Godfriend wa Mabasa a ti ḓivha uri na ene wa songo dzhena ngea vha tshi khou bika u ḓo ḓi mbudza henefho mbekanyamushumo ḓi ya phanḓa kha vhonane zwa zwino ndi topole ḓinga hafha ubva kha ene muone ndi murida ndi muhone ndi muthu wa vhathu kha kile tshisikule heḽi ḓinga ḽi itiwa nga medzo ṱangana zwino hafha na musi ri khou ri vha biki kheva vho ṱangana dzidzingame vha vhanangani ngori vho paka zwino zwikwamana ḓi ṱanganiwa hanefha ha ḓi ḓiwa hanefha khezwo zwigwada ro ḓi ṅwalisa ri tshipiḓa a si dzingame vha vhana ndi tshi vhuya hafho ndo ri khou ya dzhena ngeini hayani kana ngei tshibadzi tsha hayani hune hanefha ri na vhathu vha ḓo ḓi vha khou thusedza hanefha kha u ngamba na vhanna vha ri hafha uri na ri fhaṱanani sa vhanna ri na vhaḽa vha tshiimiswa tshino itiwa vhana kha ri ambe ra vha na vha Real Man Foundation ra vha na munna ndi nnyi ra vha vha tshibadela tsha hayani hospital hune hanefha ri vha na vhone vhane vho Dr Mamphaga ri tshi khou sedza mutakalo wa muhumbulo hafha ro sedza vhone vhane vhanna uri na ndi zwifhio zwine zwa tshi khou itea hafha kha muhumbulo wa vhanna musi vha tshi khou fhedza vha tshi khou dzhia tsheo dzo imaho ngauri dzine nga murahu hiwi ya fhedza khou vha na mafhungo ya mabulayo mafhungo a u tambudzwa na vhafumakadzi na zwiṅwe zwinzhi fhedzi sa ḓa kha ḓinga ḽa khakhathi kha vha tendele gidimadini kha vhavenḓa ndi Zamuluma Isakandwa Mbidzi ri ṱanganedze mivhigo ya cricket vhavenḓa Blue Monkey na urini vana vani khou laya mini madimu namusi ni khou ḓo laya mini afho mulala hafha no uri na ya mini na mini a ti ḓivhi vhavenḓa fhedzi ko ndi uri hu ḓo ḽiwa ndi khou to amba uri ni tshi swika hangei ano ṱai boss vha songo mangala ni tshi khou gulowa uri ḓo ndi khou hluvisa kha sport wane na zwa ngei madimbo mulovha ni vha ni khou ḽa zwavhuḓi ngauri ya luambo lwa tshiṱaraṱani ri mfethu khou ḽa fresh ndo ḓigeda mafhelo vhege ya kha nne ndi ya vhupfhuwepfhuwe badi a ti na magarabi khou vhuya nḓoba mfethu ujamnandi mfethu ujamnandi Blue Monkey ngori na ḽa magarabi a tshi vhuya afha ri ḓa ra tshedzelwa nga zwizulu nyana u thoma uko jamnandi ilifuta herati utegeresiwa phalaphala fm owisiwa wikete dza rathi musani sankambo utusuwa kha ḓuvha ḽa mulova na kurana nthe muthetshelesina
mezviyabhora ofarabaji kanga mezvidhokora dzotangana namusendele kweduva dzotangana nemarandotovidzo dzotangana zvitonga undangwini dzotangana dzotangana zvingaringakuchi dzotangana mudaringadai dzotangana netenda chokutsinga dzotangana upfecha rwachorwa farabaji kanga mezvidhokora dzotangana mamusatingaruni dzotangana marumedanini dzotangana varenga vachikura dzotangana rikola richigurwa dzotangana dzotangana gabudanini dzotangana varicheni vane vanhu dzotangana zorarova hwevafi dzotangana nabobo yazviva dzotangana ukoroshawo dzimwa dzotangana amoni daninuni dzotangana koli daninuni dzotangana chenge daninuni dzotangana roxley daninini farabaji kanga mezvibhobhora farabaji kanga mezvibhobhora dzotangana namusendele kweduva dzotangana namuseatingaruni dzotangana varenga vachikura dzotangana namusenendoshona dzotangana namusenendoshona dzotangana 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 vabiki votangana kea votangana va vana zvikoloni zvikolo zva vanna para para FM kupura saka Afrika Chipembe zviko takaoneka nambedzo ya spa izvo zvikolo zvinarwa manga zvane vana va mulala va onera va one na vana va bedzi va zvo zvikolo zvo nomwa wa gidebele fumbirina apo ne vana votangana kudzula hone oto chikwambiwa na anona la Sandre yopatana nepo nga vana vari hapa ndo mara tichibi hapa ndikobena vana vane vo Dr. Rufuna Sydney Mampaga arichikoseza hono mwezi wa November na rabakawo mwezi no wasanga manda kamdagalo wa vana no vono na vana alikapatana ngandira kana ringapa vana abakwine ngandira rosa mdagalo wa vana ndiro Dr. Ndemasia no vatanga zakeni kwenye mshimo mtsindo rikaphala phala FM ni masiari manki na watechesi ba phala FM vo to ndo Dr. ndo tandi kusadinga ai nangenge ndo chama airi watanganize arikudi wasanga kareseze rikamwezi notuvesa mwezi wa November epezi ngapata sabdakolo apa notuvesa November mwezi noroka mangao uboneva Dr. Vangini bongeruni hayan di upio mshimona wakita wone tubangatu wasa bongerwa hayani bano Spadach hayani she classifies a tertiary psychiatric institution Panavembe don't challenge the china chaba na imwe wadi no maximum security ward ribari kudilana na waradzi wa mumbulo wapamana nao vanana vafumakazi marudo wana rodhalesa vatu vavanhu amanda vane vavonori vange Spadach vari ribari kuzama ngandira dzokuva lapa uri vavere chichavani vadeve kuno vana vane vawana chitanganidza chichavani vadeve vaisapinda navachiro avo so ribari kulingadza vadu va rehabilitator
azviitiri madhokodheya bedzi zviita nedzi team members psychologist nadzi psychiatrist ndivana manesi asho ndivana vana dzi occupational therapist ndavana dzi physiotherapist nadzi dietitians. So it's a multidisciplinary team approach. That is really fancy. And then I got to do this. Go to Sabatu, Kabla Zamumbo. Then I wrote when I did Chavanaga, the Cotezash. Zvikombe zvotorari uno wasangwa ndakamtakalo wa watu wachina narasa mtakalo wa Mungu ndizvo pia zvinasasibandira vachikuita zvona una tenders zvinatambisa kuti area roimedzana nazo sasibandira sana sabwangelo arichikotusana kamungu kana kamtakalo wa Mungu wa vanhu zvita sasibandira vanosaka kuto discriminate pezikavana nini rivari kuita vulazi vothe rinazi outreaches naradziita kuzvibandira zvothe rine zvavaonera panovembe redwara dana pa prison une vana vatu jeri una vana vatu vofariwa vane kamzoita cases ne zotsvangatanowa vana vulazi vamumburo izi outreaches radziita and then redwara vana vatu vane vaona outpatient department vane vavari kuva rehabilitate vorubelwa nga court and vodhalisa vatu vavanna mara tozviona kazibandira chaurine nawadi dza 11 8 dzaona ndi zavanna bedzi so zvangori chimwe iwe sendemene nga maanḓa kha vhathu vha vhanna so rina vavona every Tuesday kha iṅwe team yo ṱangana nayo ri tshi khou vha interviewer no vhona zwo ri khamusi vho no lugela uri khamusi hu vhe mahayani na ri dovha ra vha na dzi nḓowenḓowe dzine ra dzi ita dzo vha bvisa fara sibadela ri tshi vha isa khamusi fhethu ho fhambananaho hu na nga vhugalaphukha ha Paulo na u vhaisa fhethu u ḓimvumvusa u nda khamusi fhethu hune ho tonga dzi resort dzine nga si dzeme nga madzina pamuyani ri khou lingedza uri vha integrate futhi na tshitshavha so ndi hone na ra dzhenisa kana ra shela hone mulenzhe kha uri vhathu vha vhone vha dovha vhamelitshela tshitshavhani ndi vho ndi kho kwambedza uri kha vhathu vha na wadi dza malo dzine dzo wadi dzo sedza fhedzi kha vhathu vha tshinnani tamusi tshivhangi tshi nga vha tshimini tshine tsha khou sia tshi khou ita uri vhathu vha tshinnani ri vhe na thaidzo ya mutakalo wa muhumbulo vho sedza tamusi nga ṱhaluko dzine vha vha nayo vhathu vha vhanna ndi vhathu vhane kha u tshilele kuna ri tshila tshone kana kha mvelele na ri tshila khamusi fhano Vhavenḓa ndi vhathu vhane vho dzhiwa sa vhathu vhane vha tea u konḓelela ndi vhathu vhane vha pfi vha na vhulwadze ha muhumbulo vha dzhiwa sa vhathu vho no tonga khamusi ndi magozwi kana vha na maanḓa kana ndi khou shuma shumisa ila tshi khou pfi weak so that's why zwino vhalwadze vha muhumbulo vha vhanna vho ḓalesa nga maanḓa ngori vha shavha u bvela khagala kana u ḓisa kha zwiimiswa zwo ṱola mutakalo wa muhumbulo ngori vha shavha u lebeliwa kana pfeni samba lori asimuna wa tshitwa asimuna nna zvangori ndi weak kana ndi gozwi so that's why zvino vana vanji ngori avai nyeti tumelo ralo vha fhedza vha khou kha zwidzidzivhadzi vha tshi khou lingedza u ita mini u ḓirela kha muhumbulo wo tsikeaho vha ḓo wana u ḓidzhenisa khamusi kha mbanje dzi crystal meth kana kha mahalwa and huṅwe vhanzhi vhane vha ya hafhaḽa a vha tsha vhuya u fhedza ono tou goḓombela kha zwidzidzivhadzi zwiḽa zwa dovha zwa ṱangana na mulwadze wa muhumbulo onoyo i nga ḓivha i depression kana mutsiko wa muhumbulo lune huṅwe wa fhedza i wa very irritable kana u kwatakwata zwi amba uri arali a na muthu wa mufumakadzi nga tsini u khou mu vhea tshanḓa arali a na vhana nga hanefhaḽa u khou ita ni u khou vha ita zwauri na zwauri ka nṱhani uri mini ha khou nyaga u ya thusoni hangei hune ha vha na vhaḓivhi vha muhumbulo u khou shavhela zwidzidzivhadzini ndi hezwo vha ḓo mangala ho no vha na domestic violence female Tshivenḓa ndi khakhathi dza miṱani zwiṅwe zwa nga zwezwo a vha nyagi u ya hangei vha khou shavha uri mini vhaṅwe vha ḓo ri vha magozwi khamusi ndi zwifhio zwine ra nga zwi ita sa lushaka u fhaṱa vhanna vho dzinginelaho vhanna vhane vha kona u pfhesesa uri namusi zwa zwi khou konḓisa ndi to ndi dzule fhasi na muṅwe muthu ndi ambe mafhungo o bvisa mbiti dzanga si mafhungo ṱhamusi ndi vhuenda u vhea tshanḓa kha mufumakadzi kandi vhuenda u hwala tshihali ndo huvhadza mufumakadzi kandi o vhula mufumakadzi na vhana hu na khaye vhaṅweni hu na kubambele kula kuri hezwi u na vhaṅwe u a kona uri u ambe u thada hune a khou ṱangana naho hune a khou tsika muhumbulo very a problem shared is half solved ndi hezwi u na vhaṅwe u tshi khou amba mathada awo zwiṅwe zwa ndo zwi vha zwo fhungudzea huṅwe hu na iṅwe vesi ine yavha hone bivhili ine fhana Proverbs 11:4 ine ya ri hune ya vha na vhaeletshedzi vhanzhi hu na vhutshilo zwezwo u tshi khou ya vhaṅweni hu na zwibodo ngorali wa ḓa vha wona hanefha u na vhaṅwe vhana hanefha zwi a fhungudza badi u sa vha na u dinalekana tshiṅwe tshifhinga na mafhungo a nyonyoloso a thusa badi kha vhathu vha vhanna u tshi onyolowa u tshi ita zwa nyonyoloso regularly kana tshifhinga tshinzhi hu na hormone ino pfi serotonin ine ya ita uri mini is a feel good hormone i ita uri u pfe u khwine as opposed to cortisol ine ya ita uri mini u pfe u fhasi so zwi a thusa badi uri mini vhe na kuhumbulele kwavhuḓi ko ṱambaho na mafhungo o ita uri mini
muna kha the one achiko general comes hoping ngatori mina Tshivenḓa zwithu zwine zwa nga ita uri khamusi o takalela zwine zwa nga ita uri mini a ḓibvise kha kuhumbulele kusi kwavhuḓi avhe ana zwithu zwine a zwi funa zwi ita na vhaṅwe vhathu khamusi u funa ya bolani kana a funa khamusi u ita mountain climbing zwezwo zwine a zwi funa kha ḓiwane anevho mara tshihululu ndi mafhungo uri o ya vhaṅweni na u shera zwi ḓo ri thusa badi uri mulwadze wa muhumbulo muzie kha vhathu vha vhana arali ri mushavhi Mphaga vha na maanḓa o nga shandukisa nyimele ino ngauri vha pfa ndi zwifhio zwine vha nga zwi shandukisa ro sedza kana muhumbulo kana mutakalo wa muhumbulo kha vhanna no sedza mutakalo wa vhanna ngo angaredza vhathu vha vhana kha ri ḓigudise u ṱuwa kha iḽa mvelele yo ri wiki u vha na vhulwadze ha muhumbulo a si u vha wiki zwi fana musi muthu o vuḓea rambo u ya dokotela uri a wane thuso zwone muthu arali na mutsiko wa muhumbulo kha ye kha vhaḓivha wa vhathu wa muhumbulo a wane thuso vha nga ḓo musea vhathu ndi vhulwadze hune vha ṱanganedzea ende vha lafhea ri muthu a tshi nga amba uri a wane thuso na uri muthu kha ite mini vhathu hanefha miṱani kha ri litsha nzhonzhowedza vhathu vha vhanna musi vha tshi ṱoḓa thuso ya vhulwadze ha muhumbulo vhafumakadzi ri hanefha muṱani kha ri ṱhonifhe vhanna ri ambe henevho zwavhuḓi vha ḓo mangana tshiṅwe tshifhinga na zwine zwi tshi ita uri zwi fhungudzie muthu a ḓipfhe vha a muthu na mafhungo a uri kha ri ite mafhungo uri ri ḓidzhenisa kha dzinyonyoloso vhathu vha vhanna ri litshe zwa zwikambi na zwidzidzivhadzi vha ḓo mangana mitakalo washu i tshi vha yavhuḓi miṱa yashu i tshi vha yavhuḓi ra vha lushaka lwo khwaṱhaho vhone vha tshipiḓa tsha mushumo wa namusi ndi tshipiḓa tsha mushumo wa namusi ndi zwone ndi khou livhuwa ndi tshini tshi tou ita uri vha pfhe hezwi vha tshi wana khumbele kana thambo inoni vha ri hafha tidzuli ndi khou tou ndi vha tshipiḓa tsha mushumo ndi tshi tshine vha tou khesedza nga maanḓa vhathu vha tshipiḓa ndo pfa ndi tshi khou tama uri ndi ḓe ndi ambela nga maanḓa na vhathu vha vhanna ngori vhathu vha vhanna ndi vhone mazwibodo nga maanḓa ngori khou mwangala hafha kha shango ḽine ra vha khaḽo vhathu vha vhanna hu vhone vhane khou ḓivhulaya nga maanḓa u fhirisa vhathu vha vhafumakadzi nga nṱhani ha vhulwadze ha mutsiko wa muhumbulo vhathu vha vhanna vha ḓivhulaya kana ndi ngori 24 times nga tori mina Tshivenḓa kana ndi mufumakadzi o ḓivhulaya muthihi hu vhona vhanna vhane o ḓivhulayaho mufumakadzi muthihi ane a khou ḓivhulaya hu vhona vhanna vhanangeni vhane o ḓivhulaya nahone uri vhathu vha no humbulesa ngo ḓivhulaya ndi vhafumakadzi vhathu vha vhanna ndi vhone vhane o ḓivhulaya mo ngori vha ḓishumisa nḓila dzine dza ulaya ngo ṱavhanya like zwigidi u driver nga nḓila isina vhuḓifari badani and then na mafhungo aneḽa uri mini muthu wa munna a humbula u ḓivhulaya u khou namba to ḓivhulaya a ṱo khou vhudza vhathu ndi khou ḓivhulaya u mbo ḓi namba to ḓivhulaya a vha ite zwo thoma vha announce vhathu vha vhana uri vha khou ḓivhulaya vha khou ḓi ḓivhulaya zwino ndo ḓivhela uri mini kha ri fhungudzie haya mabulayo ane a khou vha hone kha vhana vhone vhaṋe na kha vhaṅwe vhane vhane a dzula tshi ḓivhulaye a vho nyango u vhulaya na vhafarisi na vhana zwino ndi vhona uri tshitshavha kha tshi khwaṱhe kha mavu that's ndo ḓa nga u gidima uri kha ri tsivhudza vhana uri mini kha ri ḓidzhenise kha dzinyonyoloso kha ri ye kha zwiimiswa zwa u lafha vhulwadze ha muhumbulo ende kha ri gude u amba uri ndi na thaidzo ya mutsiko wa muhumbulo ndi ḓo kona wana dzi thuso dzo fhambananaho vho dokotela Lufuno Sydney Mphaga ndi khou livhuwa nga maanḓa livhuwa mwashina wa thekhisi vhuongeloni hayani ndi livhuwa nga maanḓa rikenda phanḓa mbekanyamushumo ndi mtsindo wa rege tonifika ngeni yangeni mdoni dza khasho bulugoni yangeni ndi thumere rengiso yanefho ndi u kanela phanḓa mzee khavarumele zwino clientele life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa kwama vha tshiofisi u ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho vha kha zwavho rina ro toka midzi kha nḓila yashu zwino Vplus Rewards i khou fara miṅwaha miṱanu ri kone ramba noṱhe ri wedza miḽoro yo vha na tshelede na u pfufha vhathu nga tshelede na zwenezwo ḓivheni tshikhalani tsha u nga wina nthihi ya tshenzhemo dza nyendo ṱhanu dza Outlances ngei Barcelona Spain dzo itelwaho vhathu vhavhili lune lwa vha lwendo lwa ndeme ya 350,000 rand rengani Shell nga 750 rand kana u fhira ni thepe Vplus khadi yaṋu ni kone u dzhenela batshele Shell Vplus Rewards for every reason you stop dzhenani kha shell.co.za u ḓo shuma milayo yo tiwaho Maduba Sumba Roporora Black Friday at Boxer Liquors. Kabarenge Savannah NRB 6-pack 500ml meaning at 239 rand. Clip Drift Export Brandy 750ml meaning at 299 rand. At Boxer Liquors. Arreng Siribatu Pamimoya Pasia 18. The Black Friday. Not the Lubisha of the Topera Smart TV and Transfer. Yenapanu Ibeaito. May Bukuto Itanganya Otoro. 4K resolution. The apps in Jinji.
zvote zvamatakeni nagidimira vengereni uri ni Tope TV ya miloro yanu nichitori hasha idhanoimanyana ndiminichi TV license vana vasho anengoibhadhera wanani zvinozonikera makari nakhona dzeo dzamasheleni andatiso ngapa anina TV tingani masinda mbeloni bhadhera TV license yanu usinisati ugidimira nyanenge wanonga Black Friday zviyatavanya zvoreruka hazvipfuri chikwama ufanana kubhadhiriswa masheleni andatiso bhadherani TV license yanu namusi katvlic.co.za chiyani kukando zvino ndidipinenga TV yanonzva novoporowa. Why and I brethren to dwell together in unity and love.
Love and unity is like a precious ointment upon the head. Go went down to the beard, even I beard went under the skirts of white garments. As the of Iman, you represented from the holy mountains of Mount Zion. We're the tongue of a dark, all is blessed to shine upon an eye. Oh, can we see King Alpha, son in a straight? People love life and joy continually. So by that protection, the sun shall not smite time by day. Now the moon stars by night. Just shall not survive but to be moved. And shall preserve our going out, our coming in. From this time until that hour, I give thanks unto God continuously. So let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight, oh right. So let the words of I mouth and the meditation of I heart be humble, accepted in thy sight, O Jah. And I said, let you be loved, and you shall be loved. I shall give thy power to rule, and have dominions over the fishes of the sea, and over the birds of the air. Save the milk shot and every the earth, and I shall be like olive that flourish continuously. Yeah, ndiye mwone msona yoro ilaitwa Rivers of Babylon kan benye mshumo ya msindo rege benye mshumo ketea ho ria ne pa morala pa ndiye pakala mataja pa ndiye benye mshumo keteka kawane zibodo zo bana abera to kone mize bro tana milonzini abali batana robika bana pa ndiye mtatsa none bana ka wi out of that sano pezi ndiye mtatsa none ka ro to na chingare ria itana wapuka ne o masavana ona ngaba bana abo imonga ndira indira yowa na mapunga ne kana zo zito vakakati zamitane zulusa zvito zvezvinoitiwa rasa mabrand ndo wana nafumakadzi utambu zvawana nafumakadzi na zvimwe zvinji zvinoziva vasiva apungu apo ndiye vakabana nafumakadzi so zvinoyi ndina kukala ndikalenga manda vakaitwa yaulwa nezvino zvito zvinorakwamanga zvanepa zvito izvinoni zvaulwa kana kakatoitwa wana nafumakadzi nemutanyangeni nduvange ndikachimiswa chamuna ndini ndebaseza masera bote mwashi n'abatecherezi ndiwo Dr. Mfunwa noliwo ndakatoto watu ambalela udokotelelo endani uvani wadokotelelo ndikoto utenda uri n'abatecherezi yange namusoto chwa namuzike babo ya Mfunwa ini ndikawari kudzula chivafonero warisa chavapfa namusindo mpfa ndihone ndo dalela baphalaphala apa noni one vakoita nezvibodo zvavanna vanna vokuvangana vodala vakoita zvavo zvotakala ndikotenda uri nava vana vari apa navo neverenge hayani vatokuita zvimwe zvito namusi musi ndichikuhamba richamba kechiimiswa chamuna ndinyi asi chiiswa chona vana makore ovalawo chihone chichikotishuma apetse vatomoshuma ndi chini china vangarivone chisvikerera kahindwa ina ndikalenga mando achikoronayo ndwa ya kakatinitirwa vana nafumakadzi mabrand ndo vana nafumakadzi uponosvikera zvipesa chimiswa ya vo usambusa yavudi but ndikale riona rotovanga 1997
rambela muvhuso wa national uri u launch forum dza vhanna nga murahu musi ri khou vhona uri hu khou ḓo bvela zwithu zwo no nga hezwi zwo ri dzudzwa ṋamusi khakhathi dza miṱani rine ri khou tenda uri vhathu vha no khou tambudzana ndi vhanna vhafumakadzi na vhana a si kale mbamulo vhanefha ro pfha muṅwe muswa o gidimedza khotsi yawe nga lufhanga a tshi khou ṱoḓa vha ṱhavha zwi amba uri ndi u tambudzwa vhanna na honoho na vhana vha tambudza vhanna na vhana vha tambudza vhafumakadzi na vhana vha tambudziwa vhathu vhoṱhe ri a tambudzana zwino rine zwine ra khou ita ndi u isa pfunzo vhathuni uri vhuthu kha vhu vhuye murahu ra vhuisa vhuthu vhu tshimbila na lufuno zwi amba uri ndi yone nndwa khulu ine ra khou ṱoḓa uri lwe yone uri hu fhelisiwe zwithu zwa u tambudzana mara zwi nga si fhele fhedzi muṅwe a tshi na vhathetshelesi arali vhathu vha sa ḓivha zwa uri lufuno ndi mini lufuno lune ra khou lu amba lufuno thoma mahayani munna na mufumakadzi vha vhe na u funana u bva hanefho vha funena vhana vhavho vhoṱhe vha tshi vha alusa vhana vha aluwa vha tshi ḓivha uri lufuno ndi mini vha nga si huvhadze muṅwe muthu vha nga si tevhuya ḓa hoṱhe hune vhathu ra khou vhona hone mara vhavenḓa vha amba tshiṅwe tshifhinga vha ri ṅwana wa mbevha hangwi mukuita zwi amba uri ndi zwiṅwe zwine zwa khou ḓo ri dzindela arali mbevha ṅwana wayo u tshi ḓo tevhedza mukuita wa mubebi ndi khou vha tshi khou amba uri ṅwana wa mbevha hangwi mukuita kana hu na zwine rine sa vhabebi ri nga vha ri tshi khou ita zwone zwine zwi a sia zwi khou tshinya mihumbulo ya vhanoni vhathu vhane vha vha khou ri vhona ḓuvha nga ḓuvha uri ai khotsi yanga nga vha ite hezwinoni zwi amba uri a zwo ngo khakhea na ndi kha ḓi zwi ita ri khou ita mini sa vhabebi zwine ṱhamusi zwi khou xedza mihumbulo ya vhanavho ya tsumbo dzine rine ra khou ita dziṅwe a dzi takadzi muṅwe a tshi na vhathetshelesi nṋe ndi khou tshimbila hafha ndo no vhona vhathu vhanzhi vha vhanna nga 11 o'clock ya vhusiku wo dzula nga tshayo vha tshi khou nwa mahalwa kana vha tshi khou dzedza nda ḓivhudzisa mbudziso uri vhana na mufumakadzi vha khou dzedzana nnyi ngauri a vha waneli tsini na vhafumakadzi vhavho na vhana vhavho nṋe ndi tenda uri kha munna wa vhukuma u dzedza na mufumakadzi vha plena zwithu zwavho zwoṱhe vhe fhethu nthihi zwino zwenezwo zwi ita uri mbevha vhana vha si ri ri ṅwana wa mbevha hangwe mukuita ngauri honoyo mubebi ha wanali hayani hawe ha dzuliwe na muṱa wawe ha takadzi muṱa wawe zwi a vhavha nga maanḓa muhasha na vhathetshelesi ndo livhuwa na musi ri khou amba uri u na zwileludzi zwa vhudavhidzani dzone dzi social media nga lwo luambo lune ra tou pamba luambo lwa vhalivha kholo zwi nga vha dzi tshi khou shela ani mulenzhe zwezwo zwileludzi zwa vhudavhidzani kha nndwa heinoni ine vha ḓi wana tshi khou vha tshi khou vha na mabulayo miṱani zwi khou kwama ni kutshili kwa tshikhaḓi nga ḓuvha ndi khou livhuwa vho livhudzisa ndi iṅwe nndwa ine nda khou lingedza uri yambe na vhathu u bva tshe a vha na hezwi zwa dzi pfhanelo muthu muṅwe na muṅwe uri ndi na pfhanelo yo fara founu yanga i fari nga mufumakadzi wanga mufumakadzi ri munna wanga a fari founu yanga musi vhafumakadzi vho dzula mahayani kana vhanna u wana vho fara dzi founu vha tshi khou amba na vhaṅwe vhathu vha si khou amba na nga tshavho hayani wa tou zwi ṱola u ḓo wana uri mafhungo ane a khou ambiwa manzhi a wela kha zwezwi zwa vhudzekani manzhi a wela kha u kona u wisa muṅwe nga ngomu dzharaṱani zwa sia uri founu dzone hai zwa vhukuma kuma ndo vhuenda zwi amba kalekale ngi murahu uri dzi ḓo kwasha miṱa minzhi hu na miṱa minzhi ine khou kwasha nga mulandu wa founu mufumakadzi o ḓa muḓini wanga usiku a tshi khou lila nge a wana ho fonelwa ho sendiwa mesedzhi kha founu ya munna wawe munna vho fara nga khofhe a tshi tou vula a wana uri hu khou ambiwa mafhungo aneyo uri ri khou ṱangana ḓuvha ḽikene ha itiwa haneyo mafhungo zwi vha zwi vhona zwo uri na dzi founu idzi dzi a kwasha miṱa vhathu vha khou ṱhonifha vhudavhidzani ho teaho vha khou fhedza vha tshi amba zwithu zwine zwa fhedza zwa wanala muṅwe wa kwata nga Tshivenḓa muṋe muthu ya u tusi mathuthu vha pfha uri sa lushaka ra sedza mahosi vhafunzi zwiimiswa zwo fhambananaho na vhathu ngo angaredza ndi tshini tshine ra nga tshi ita u ita mutingati u lwa na ili khombo ndi khou livhuwa nga maanḓa zwa zwino nṋe ndi khou tshimbila na masipala wa Thulamela na makhadi o khou ḓimbidza ri tshi khou ṱoḓa uri ite mutingati ndi tshi khou amba zwa zwino ri khou thoma yo dalela na mahosi uri muno muthihi wa ṱusi mathuthu mahosi kha vha dzhenelele kha u vhona uri kha mashango avho sa mahosi kha vha vhuse musi ndi tshi sedza ndi wana uri arali mahosi vha dzhenelela kha u vhusa muthu a khakha a vhidzwa khoroni u a pfha khoro a ṱhonifha khoro ngori musanda vha ḓo amba uri arali ni khou ita hezwi mushangoni ḽanga ni ḓo pfuluwa mara arali tshi vho muisa madzhisiṱiraṱa madzhisiṱiraṱa a nga ḓo amba uri ri ḓo ni pfulusa shangoni ḽashu ngauri madzhisiṱiraṱa na shango ende vhathu vho no ḓowelesa khothe u fhirisa u respecta a vha tsha respecta mulayo so kha ri make sure nga u ralo uri mahosi
Vanessa Jisia ivatitela makungo ka Phalaphala FM ka Glenny Mashao. Ndi masiari avhuḓi Blue Monkey a kha ḓivha masiari avhuḓi na kha vhone muthetshelesi wa Phalaphala FM. Zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo a awara ya u thoma. Muimeleli kana ambasada wa dzangano ḽisa shumeli malamba la South African National AIDS Council vho Ndiwudzanyi Tshavhumbya vha muvhunduni wa Mukondeni tsini na Elim vha ri vhunzhi ha vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV vha kolomo u bvisela khagala tshiimo tshavho kha vhaṅwe vhathu nga ṅwambo wa nyofho ya u khethululwa. Vho Tshavhumbya vha ṋea ngeletshedzo na khuthadzo vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV vha vhuponi ha mahayani ngeno vha tshi dovha hafhu u kuvhanganya zwidodombedzwa zwa vhathu vha na HIV kiliniki dzo fhambanaho kana zwiḽa zwine zwa pfi data capture. Musi matshelo hu ḓuvha ḽa u pembelela ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa vhulwadze ha AIDS kana World AIDS Day hu kha ḓivha na zwiito zwa u khethululwa vhathu vhane vha tshila na tshitzhili tsha HIV. Ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa AIDS ḽo pika u funza vhathu nga HIV and AIDS na zwine vhathu vha nga ita u thivhela hovhu vhulwadze. Vho Tshavhumbya vha ri vhathu vha fanela u ṱanganedza arali vha na tshitzhili tsha HIV nahone vha songo shavha u amba u itela uri vha wane thuso. Challenge ine nda i ṱangana nayo kha vhathu ndi ya uri vha balelwa u ḓibvisela khagala and zwi tshi khou bva kha uri vha vha tshi khou balelwa u ṱanganedza zwine wa vha zwone ngauri arali ula u a ṱanganedza zwine wa vha zwone u nga si balelwa u ḓibvisela khagala and ri zwi vhona nga nḓila ri zwi vhona hezwinoni hu na dzi program dza HIV ri a kona u vha tevhelela ra amba navho tshiṅwe tshifhinga vha kha ḓi sumbedza uri ri ḓo bvelela mara u ḓo vhona vha sa ḓi sumbedza uri vha balelwa u ṱanganedza zwine vha vha zwone and vhaṅwe vha hone vha tou ḓiwana vha tshi amba uri vha vha ḓibvisela khagala ngauri vha ri khou shavha uri vhathu vha ḓo ri vhona nga nḓila ine ya si vhe yone. Musi zwi tshi kha ḓivha zwo ralo mulwela pfanelo dza vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV Mungatwe vha ri u vha na tshitzhili a zwi ambi uri muthu u khou lovha tshihulwane ndi u ṱanganedza na u wana thikhedzo. People will have this mentality of saying that, when you are HIV, it's because of you were doing certain things that you were not supposed to do, which is not true. I myself, I am a victim of gang rape. So I was gang raped at the age of 21. That's how I contracted the virus. And I had to learn to accept and make peace with it. Vha muhasho wa zwa mutakalo vunduni la Free State vha ri hu na mbekanyamushumo dzi re vhudzuloni dza u thusa vhanna musi zwi tshi kwama mutakalo. Izwo zwo bviselwa khagala musi ṅwedzi wa November une hu vha hu tshi khou dzhielwa nṱha mutakalo wa vhanna u tshi khou swika magumoni. Movember ndi fulo ḽipika u amba nga thaidzo dzo fhambanaho dzine vhanna vha ṱangana nadzo zwihulwane musi zwi tshi kwama mutakalo wavho. Mushumela vhapo u bva muhashoni wa zwa mutakalo Vho Ntswadza Lidingwana vha khou itela vhanna khuelelo uri nga tshavho vha dzule fhasi vha ambe nga vhuḓipfi havho nahone vha songo sokou khuba mafhungo ane a vha vhaisa. One of the social ills that we encounter as the mental health professionals within the PHC, which is the primary healthcare facilities, we encounter the social ills such as unemployment. Most men, when they are unemployed, they tend to have mental health illnesses such as depression and anxiety. So the pressure that comes with handling the household responsibilities are one of the things that end up men committing things like suicide in the society. Mufumakadzi wa muofisiri wa pholisa la masipala muhulwane wa iThekwini wa miṅwaha ya 44 o gwevhela u dzula dzhele vhutshilo hoṱhe nga khothe khulwane ya Durban zwi tshi tevhela zwe a waniwa mulandu wo vha ntende kha bulayo ḽa mukalaha wawe. Captain Vho Zwelakhe Ntombela vho thuntsha vhalowa mahoḽa musi vha tshi kha ḓi vho swika muḓini wavho Umlazi. Khothe yo wana Vho Nonqevo mulandu wa u tswa zwigidi zwa mukalaha wavho phanḓa musi itsho tshiwo tshi tshi bvelela zwi tshi ḓi nga vhona u thithisa vhulamukanyi. Muambeli wa Hawks vunduni la KwaZulu-Natal Vho Simphiwe Mhlongo vha ri tsengo ya Vho Nonqevo Ntombela muthu we a vhulaha mukalaha wavho Vho Mzo Ntombela na vhaṅwe vhahumbulela ngavho vhavhili dzo vha dzi sa khou sengiwa khathihi. Vho Mhlongo vha ri Vho Mzo Ntombela tenda mulandu nahone vho gwevhela u dzula dzhele miṅwaha ya 20 ngeno tsengo ya vhaṅwe vhahumbulelwa ngavho i tshi khou bvela phanḓa. Mapholisa vha vunduni ḽa Mpumalanga vha khou ṱoḓisisa mulandu wa bulayo u dzhia nga khani u homboka na u tzhipa zwi tshi tevhela tshiwo tshe tsha bvelela Rina. Izwo zwi khou ralo zwi tshi tevhela zwe munna wa miṅwaha ya 45 a vhulawa ngeno vhabebi vhawo vho tou huvhadzwa.
musi vha tshi ṱaselwa bulasini yavho nga ḽavhuṋa. Mufu hu khou humbulelwa uri o rwiwa nga tshihali kha ṱhoho. Musi zwi tshi kha ḓivha zwo ralo, khotsi ya mufu vho waniwa vho khielelwa goloini. Muambeli wa mapholisa vunḓuni ḽa Mpumalanga vho Donald Mdluli vha ri mme ya mufu hu khou humbulelwa uri vho vha vho dzhiwa nga khani, fhedzi vho waniwa vha tshi khou tshila tsini na Emmalenhle. Vho Mdluli vha khou humbela vhadzulapo uri vha vha thuse nga vhuṱanzi vhune ha nga livhisa kha uri hu farwe vhahumbulelwa. O guma nga u ralo mafhungo a ino awara ya u thoma. Fhungo ḽihulwane ndi ḽa uri muimeleli kana muambasada wa dzangano ḽi sa shumeli malamba ḽa South African National AIDS Council Vho Ndivhudzannyi Tshavhumbya vha muvhunduni wa Mukondeni tsini na Elim vha ri vhunzhi ha vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV vha kolomo bvisela khagala tshiimo tshavho kha vhaṅwe vhathu nga ṅwambo wa nyofho ya u nga khethululwa. Mafhungo a tevhelaho kha Phalaphala FM kha vha thetshelese nga awara ya vhuvhili. A ri ṱangane tshifhingani tshiḓaho. SABC News yo ḓiimisaho nga yoṱhe nahone i sa dzhii sia yo vha ya vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo, kha vha elekanye hafhu. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele EP Phalaphala ka 32281. Ndi EP Phalaphala ka 32281 ri ḓo vha founela murahu. Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi. Vha ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho. Mafhungo maḓipha, mafhungo a takadzaho kha vharengi vhoṱhe vha OBC. Hetshi ndi sipele tsha mafhelo a ṅwedzi hetshi. OBC 5 kg chicken leg quarters nga 240 randa. 4 kg Sea Harvest baby egg fish nga 200 randa. OBC 10 kg super maize meal nga 95 randa fhedzi. OBC A class beef chuck nga 89 randa per kilo. Sipele tsha u thoma nga 28 dza November u guma nga 5 dza December. Tshikolele kha OBC sitevhelaho Thohoyandou, Malamulele, Mpepu Plaza hangeini Silomu. OBC the better butchery. Vho vha tshi zwi ḓivha uri sisiteme ya parole ya muhasho wa zwa ndulamiso i tendela uri vhafariwa vha fhedzise tshigwevho tshavho vha hayani vha fhasi ha ndulamiso nṱhani ha uri vha vhe vho valelwa. Uri vhafariwa vha vhewe fhasi ha parola vha tea u swikelela ṱhoḓea dza mbekanyamaitele dza ndulamiso nahone vha tea u vha vho fhedza tshifhinga tsha fhasisa tsho tendelwaho vho valelwa. Parola a si ya u sokou vhofholola vhafariwa fhedzi. Ri thoma nga u vha ṱanganedza ra vha ṋea ndulamiso ra thusa vha bva tshiṱhavhelo ra kona u vha humisela hafhu tshitshavhani na u tikedza zwitshavha. Ndulamiso ya vhafariwa ndi vhuḓifhinduleli yashu roṱhe. Muhasho wa zwa ndulamiso ri khwathela vhomatshelo wa ndulamiso. Mureili wavho ndi Blue Monkey. Iṅwe ndi Phalaphala FM koporasi kha Afrika Tshipembe ro livhuwa nga maanḓa mafhungo a Russia thoma na makhadzi Ḽendo wa Mashau. U ḓo vhuya thoma mafhungo zwo zwino nga Russia vhili ara kona vha khou forna Linda lo ima nga nḓila ḓe. Ndi mbekanyamushumo ya mutsindo wa rege khetheaho mbekanyamushumo ine khou ḓa hafhanoni kha vhone u hanefha Mulala Luxury Gas Lodge hanefha hafha Maṱatshi hafha mbekanyamushumo hanefho i khou ḓa kha vhone nga ndambedzo ya Vaspa. Zwa zwili kwa ndendele ndi yangeni ndi ṱanganedze mivhigo ya cricket vha hone hafha ndi Vhavenḓa dza Muluma izakandiwa Mbezi he Vhavenḓa. Ndi kholiwa Blue Monkey muthetshelesi wa Phalaphala FM musi wa na Gerald Kusie u khou wisa wicket yawe ya vhuvhili kha second inning ya shango ḽa Sri Lanka. Muthetshelesi wa Phalaphala FM u khou bva u wisiwa wicket nga musi u tshi khou bvisiwa musi wana ane a vha ene Dinesh Chandimala we a ḓo ṱuwa ana migidimo ya 13 nga bola dza dza Ghana fusumbe ina o ita fo dzine dza vha 12. Zwa zwino ndi tshi khou amba muthetshelesi wa Phalaphala FM partnership ine vha hone ndi musi wa na Kusal Mendes one ita ko migidimo ya 4 ina in o sala nga migidimo ya rathi uri a swikise half century uri a swikise migidimo ya 5 o bolelwa bola dza 4 rathi sumbe o ita 4 dzine dza vha dza malo o dzhena home muthetshelesi wa Phalaphala FM musi hu tshi khou wisiwa wicket ya vhusumbe ya Sri Lanka ndi musi wa na Richard Fernandez muthetshelesi wa Phalaphala FM. Sri Lanka lo neta migidimo ine ya madana mavhili fo sumbe nthihi ho wisiwa wicket dza sumbe. Ri tshi khou sedza vhatambi vho salaho vhane vha nga betha kha shango line ḽa Sri Lanka ndi Asita Fernando na Lahiri Kumar ndi lower order hinoni vha ḓo mumbula musi wa na
na Asita Fernando na Lahiru Kumara ndi vatambi vane vava uri vakalowa order vane musi arali uchiko betra shango la Afrika Chipembe vone vava zibola ndi zibola ra za kwinesa kachango la Sri Lanka ndinga zwo vhechirwa angeno muraurau Sri Lanka mutendeswa para veme uri likunde Afrika Chipembe likotoda midimo ine ya madana maviri fu ina tano zwa zwino overa zino tuaho ndi overa dzine zava zapo sumbe raro koma tano waitwa migidimo inejaba ya damadana mabiri po sumbe mbili mutecheswa para peme ariam ori ovara zapo sumbe inazo ngarangara waitwa migidimo inejaba ya 272 owiswa wikete za sumbe kachango la Sri Lanka mutambo ndwa ndingo over Durban Kingsmead de duba labuna Blue Monkey avenda Mbezi Blue Monkey ndikono to ndikadzivaona aranda tuwa ndidova ndikododiswa ngauri one akuduba vusi aukonukhelela ngawara ya vuraru kwene ndidovia nevo ndikodiwasa nga manda kanale panda ke mbekanyamshima mzindo regio ketia nga manda ikotene peso dona kweta yafumi na miuli minete bakora shuya utoma ndichibuya hapo ndikobia ndofara ndi vafunzi wa Calvin Nengus the waitani uvangeni kachi cha kila chipezi ndichimiswa cha Real Man Foundation alichukua bana warasa no mshumo dona musi no season no ngozina baka mwezi wa November one hapo warasa za manda mtakalo wa mumbulo wa bana no seza mtakalo wa bana ngwanga reza na mapumene azwito zinakazo ndeziro zotamuzona na afuma kazi kene dinga litongwani wapo ndivaka bana bodo kotela Colbert mukoye batibya nebo tikwena bafunzi yabo Nengus. Mickey Mouse freedom, where a slave remain a slave and a master remain the master, yo. Wengwani wapu, umune wamapu. Iwengwani wapu, umune washapu. Iwengwani wapo umtumbuka sikoni Iwengwani wapo ukotambura Tuzurandara veres na pesa na jivon upano haya ni jitwaza tu Vana vano vana zvikoro, hakuna zvibade
Colbert rozani mukwevo dingaletwa ngwani wapo kenya mshumo kati ya kenya mshumo ya mtindo wa reggae the cabinet tree vanepa Molala Luxury Guest Lodge ndiye bana rabona na mosi mhendo kenya mshumo idoka dino kwa bizonga bone nepa kaniko takabone ngandambezo ya vaspa ndiwe no rayo war ne mapunga nanga ya him as board restores washo zurusa na mapunga anenga kawari bar corona mapunga ne atabu zobana na afuma kazi ma Brian neno kaito robana na afuma kazi ya yi corona nga manda ayo sino yirko no roteri esaspa shere mna kacho kana kailo digital ne ka to digital badoto sa foto bone ngoza horna Mufunzi the blue one uvuwa ai do vuwa ndi fani game kana ndi danga kola kuimboka kwa kani zwicha ndo kuimba lemuduva seko itani mufunzi udojena muzimu bari mna wafunzi bone kusa ai ndo takala the blue one ngamanda ndichikobona vana vanji pandanga apa navene vakodo researchelesa vaya zwamba mini khabone vachivona vana votangana ngeindira zvipata mutakalo uperera ukuma vukati ya mbilu yanga ngauri huna zwinji zvine richizvilingedzo zvoitaniwana zvisongotoleluwa mara uchikotobavona vachizvibhodhoni vamwe vachigodhibhira nepa wadzura hone wazvipfa uri zvambori muloro uwava ukokonosvikelela ariko mwana wona namusi ariko mwana wona sa vonengo za vamfunzi venda vadi ndiko mwana wona tsa kufara bono wa chimzwa cha Real Men Foundation chine chikulwa na zvito zvinenge kazvo ndi zvito zvinoitwa utrambuza vana vafumakadzi mabrain itwa vana vafumakadzi na mamwe mabrain okhetwa vatu vana ngora azivana na pezi vanokobulai na vafumakadzi avo mabrain okotoita pamidani nokodwana kobulai vakobulai vana vavo kana vana vavo nezvipio zvinetsa chimiswa chechatakuchezenera mimwe ya murau vona kuti wana kuzvisvikelela nepasa chimiswa cha Real Men Foundation the blue one khandi zviyambe uri uchikohumira murau nga 2020 nga October musiregister chimiswa ndiyazvidiva rodova na challenge khulwane ya chila chipinga cha COVID-19 yaposa kushumeya mara ungazvivala uri ubvani ngei murau ratomaone uchiita dzimbarambaronga minwe kana nga mimwai dziyatenda uri riyambo riri na mimwa mina so kha mimwa mina yayo ndi pfori ungamba zvinji zvine rakusumbedza uri zvine rakosokora pfonga rirokona zvisvikelela nido zvumbura kana vene varitovera kushumele kwasho ronofuma bhembera manje richikufunza vatu ngamapungo obvera kagara musi vachitangana na zvithu zvisongodzudza nyawo ronotangana na vafumakadzi vanji vevava vachikototambudziwa mutani dhuva na dhuva husina uima ende husina ane vakokona muvudza kana muthu ane vakokona uvatachelesa musi vachiyamba navo ronova na vana vanji muhashi vane kono bvela kagara veva vachikorapiwa uchisvisedza wawana uri kwamba ngavana veva vachikorapiwa ronovana miloni svira inopada mina uyakamitano husina petu uri vakokona kuzvidzungurura one so richikotoramba se Real Men Foundation ringazviyamba risina thoni naona richikozvikwatisedza ngaifilidhenya uri rikopfa ronosvikelela zvinji vukuma vathu vakokona bvela kagara vakokona da vachiyamba nahone vasuku vobvela kagara pedzi radhovori kharidhe na tanduro yofanirawo ndingazvo chifhinga chote vachidodzulelo zvipfa richikwamba ngamapungo nadzikesi dzadzirape dzoitiwawo dzine dzobvela kagara dzina namusi rikadedzisira muravo uya nga tshenzhemo yavo ine vha vha na ikhe miṅwaha mina ndi tshini ṱhamusi na tsha sia tshi tshi khou ita uri vhe na mabulayo ane a khou itiwa afha miṱani hune a ḓifa tshifhindule munna a si dzhie tshizwa tsha khuhu a tshi hotodza hanefho a vhulaya vhana na mufumakadzi na ḓivhona mufumakadzi uṅwe a ḓifa tshifhindule mufumakadzi a kwata dzhia maḓi ofhisa hasha munna kana shela munna ndi tshini tshivhangi tshazwo zwithu nga tshenzhemo hone vhafunzi vha sedza the blower zvivangi ndi zvinji vukuma zvinonga zvivara nga chithihi usvika zvinga kha ḓi swika kha zwiraru uya kha zwiraru usvika kha zwiṋa mara ndi sokoro pfori tsha ndeme kana tshihulwanesa tshe tsha rangaphanḓa ndi mafhungo a u fulufhedzana dzikhakhathi nnzhi dzine vha ḓo pfha u tshi khou pfhi a ri khou amba nga mufumakadzi anga o tou rwiwa lu thatisaho kana o tou vhulawa nga munna wawe kanzhi zwi vha zwo thoma kha mafhungo uri vhathu vhavhili a vha khou fulufhedzana a thi khou ṱoḓa amba uri ndi nnyi vhukati ya munna na mufumakadzi ane a vha uri ha khou fulufhedzea mara kha ri tou ḽi amba uri kha vhathu vhavhili vhe vha ṱangana nga dzina lufuno
vha tshi khou pfha uri vhone vhane vha ḓo kona u tshila vha tshi khou funana vha tshi khou ṱhogomelana nahone vha tshi khou tsireledzana mara vhukati hanefha hu mbo ḓi swika hune muthihi arali vha si vhoṱhe vho zwino khathihi vhane vha 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 tshi khou thoma u ita mulenzhe nnḓa mulenzhe nga ngei zwino zwi kombetshedza uri honoyo ane a khou ita kana ane a khou iteliwa a tshi vho zwi wana u kombetshedze u vha na dzimbudziso kana na u ṱoḓa u ḓivha uri kha ṱalutshedziwo kana hu khou itea mini zwino khakhathi dzi thome hanefhaḽa lune dzi thoma zwi tshi khou ḓa zwavhuḓi zwa ḓiguma vha khou semana zwa guma zwo endelela lune zwa vho fhira mafhungo o u semana zwa guma zwi tshi khou ṱoḓa uri kha vha ibe nthu yavho ibe physical u guma u tshi khou tou rwa muthu u fhira hanefho zwa guma u tshi khou tou vhulaiwa muthu ngo tou ralo. ṱhamusi ndi zwifhio zwiswa zwine vha khou ḓa nazwo sa tshiimiswa tsha Ariel Man Foundation zwine vha nga ri nga heyi nḓila Blue Monkey ndi khou pfha uri zwi nga ḓa zwa thusa vho khwine kha u lwa na heyi nndwa uri vha ḓi pfhi heyi nndwa ro i kunda. The Blue Monkey kha mafhungo a u tu tou vha na nḓila iṅwe une nga tou ri i khagala i nga na nga tou ri ndi ntswa a i thu vhuya ya ambiwa kana u vhoniwa fhethu kana ya bviwa nga muṅwe muthu mara zwa ndeme ndi zwa uri mushonga muhulwane wa GBV ndi mafhungo uri vhathu kha vha funziwa nga GBV uri GBV ndi mini hu tshi pfhi u tambudzana ho sedziwa mbeu vhathu vha soko tou zwi pfha mara a vha koni u zwi pfhesesa uri hu vha hu khou ita mini ngauri ro no zwi vhona uri hu na vhathu vhanzhi vhane vha 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 tshi khou tshila vha tshi khou tambudziwa vhone vhane vha sa zwi ḓivhi uri vha khou tambudziwa u swikelela u tshi ḓo ḓa na pfunzo kana u tshi ḓo vha sumbedzisa uri GBV ndi mini nga vhuḓalo vha guma na vhone vha tshi khou zwi pfhesesa ende ndi iṅwe kha nṱha heḽo ndi ḽa uri vhathu kha vha funziwe kana kha ri vha funze tshifhinga tshoṱhe uri kha ri vhe vhathu vha kona u amba nga tshifhinga tshoṱhe musi zwithu zwi tshi khou tou thoma ri songo lindela zwithu zwi tshi endelela muthu avho zwi amba zwino vhano zwa tshifhinga tshilapfhu nga maanḓa arali ri tshi khou sodza kha sia ḽa vhathu vha vhanna muhashi muthu wa munna a ni vhudza thaidzo na musi zwiḓivhi na si thaidzo ngoho ivha i thaidzo ine ivha i na tshifhinga tshilapfhu arali ni tshi khou vhalela tshiṅwe tshifhinga ni nga wana uri i na miṅwaha mivhili u ya kha miraru i hone a sa khou yama so ndi hezwo zwine ra dzulela uri khou pfha uri no u ya phanḓa ri folo vha ri khou funza vhathu uri kha vhe vhathu vhane vha vha khagala vhafumakadzi na vhanna musi hu tshi itea zwiṅwe zwithu kha ri ambe zwithu zwi kha ḓi tou mathomoni ri kone u wana thandululo ndi kha ḓi vha matshelo muṅwe muthu akari a tshi amba ri tshi ra thoma u ḓivhesa nga maanḓa nga zwiimiswa zwine zwi vha zwi khou lwa na hezwi zwithu zwa u tambudzwa wana na vhafumakadzi na mambula yone itola vhana na vhafumakadzi hu nga nga ri mbalo yone khona vha i khou ya nṱha ḓuvha na ḓuvha afho hone vha nga ri vha tshi amba ri vha funzi ṱhamusi tshivhangi ndi mini afho nga ri tshi nga ri mbalo yone khou ya nṱha kana zwezwi zwiimiswa zwa vhone zwi vha zwi khou ita uri mbalo edzo dzi nṱha. The Blue One zwine zwa itea kha ndi ḽifhindule tshiṅwe tshifhinga ḽi nga zwithu tou fara zwavhuḓi ḽi songo tou ṱalutshedziwa nga nḓila ine nda ḓo i ṱalutshedza ngayo zwithu zwine zwa itea demo hu tshi vha na zwiimiswa zwinzhi zwi amba uri ri vha ri tshi khou vha na vhathu vhanzhi vhane vha 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 tshi khou funziwa ḓuvha na ḓuvha ri songo tsha tou imela maḓuvha ene ra vha khao zwino i vha tshi tou vha tsumbo fhedzi yo sumba uri zwi amba uri hu na vhathu kha ground vhane vha khou shuma nga nḓilaḓe ngauri habe na musi ri siho zwi vha zwa sa khou amba uri ri sathu vha hone zwa sa khou amba uri vhathu vha vha sa khou tambudziwa vho vha vha tshi khou tambudziwa vha kha nyimele ine vha vha sa zwi ḓivhi uri vha kha nyimele ya u tambudziwa zwino ri tshi swika sa zwiimiswa zwezwi ri tshi khou funzana ḓuvha na ḓuvha muthu vha tshi khou guda uri mathina izwi zwine musi ro fhambana na mukala wanga ambea tshanḓa ene vha tshi sokou tou pfha ungari ndi kutshilele kwa ḓuvha na ḓuvha ṱhamusi zwi tshi khou bva kha uri nae ene ya aluwela hone kana o aluwa kha vhabebi vha kha nyimele yeneyo ine miawe vha vha tshi ḓi ita vha tshi rwiwa kana khotsi vha tshi ḓi shengedziwa nga zwifhio na zwifhio mara hezwi ri tshi vho tou funza na tshifhinga tshoṱhe ḓuvha na ḓuvha vha guma hune vha zwi vhona uri hezwi zwine nda khou itiwa zwi pfhi u tambudziwa zwino the moment a tshi tou thoma u zwi ḓivha uri u khou tambudziwa a tshi vho zwi amba nga ḓuvha ḽi tevhelaho kha nṋe wa munna ane nda vha ndi khou mu tambudza zwi vho ungari mufumakadzi u khou thoma u ndalela hezwi a tshi vho thoma u ndalela zwi amba uri na nṋe ndi folo vha na iṅwe action ine nda khou ita ine nda pfha ungari nga nṋe muṋe i ḓo vha i tshi khou kaidza honoyo na khou ndalela so ndi hezwo zwine zwa ita uri na mabulayo kana na u huvhadzana hu gume hu tshi khou ya nṱha ngauri vhafumakadzi kha case yo ralo vha vha tshi vho zwi ḓivha uri zwine nda khou itiwa zwino mara so ndi zwifhindula unga zwifhindula nga nḓila eneyo uri zwi vha zwi khou tou sumbedza fhedzi uri hu na vhathu vhane vha khou funza hu na vhathu vhane vha khou amba na u funza lushaka nga mafhungo a gender based violence vha nga ri vha tshi amba vha ri thikedzo ine ya khou bva ngei kha tshitshavha nga u tou angaredza yo linganana u nga tikedza zwiimiswa zwi no nga zwe zwa vhona tsha Ariel Man Foundation na zwiṅwe zwinzhi zwine nga khazwo zwi vha zwi khagaḓa ḽi laulwa na hezwo zwithu muhashi wa ri u khou i wana thikedzo yo fhelelaho u ḓo vha u khou zwi fhela lushaka zwithu zwine zwa khou itea ndi pfha uri riṋe ri tshifhinga tsho uri ri vhudzene dzingoho sa vhathu ngauri muṅwe na muṅwe u vha khou lila a tshi khou amba nga GBV o ima he a ima hone mara arali ra nga ḓa nga nḓila dzine ra nga ri kha ri ṱangane i nga vha kha sa vhanna fhedzi kana roṱhe sa vhafumakadzi na vhana ri khou ri kha ri ḓi ri ṱangane ri wane thandululo vha ḓo wana uri a khou ḓa na muthu na muthihi
kana ukotoda chimbare mbare lwa bathu benepo bene usokopfura abadadzi chanda ri chinga zvoba kotoraro ngauri ukona uita event ine ukosokopfura zva kuma kuma aukotoda muthu achida badela chithu for joining for entrance fee adwebepo mudzudzanyele na zviḽiwa asongoda na chikaftini adazviwana udwebe mudzudzanyele foti na transport ine yanga kona udomudzhiya kha vhupo honovo une adzula khawo mara zwi tshi vho ḓa wawana uri vhathu vhone vha khou ḓa vha sa ḓadzi tshanḓa so ndi hezwo zwimuhatshi zwine u nga zwi pfha uri thikhedzo a i koto ḓa ro to ralo so ndi sokoto pfha ungari sa vhathu kana South Africa Tshipembe ndi tshifhinga tsho ri khare litshe u amba ro ima khonani ri tshi khou amba zwithu zwine zwi ṱoḓa action uri ri tshi khou amba nga GBV sa tsumbo arali zwino ra nga ri khou vula dzi line hapa vha ḓo zwi pfha vhunzhi ha vhathu ri ḓo vha ri tshi khou amba nga maanḓa nga mafhungo a gender based violence mara muthu muthihi kana vhavhili wa vha vhudzisa uri vho no ita mini u bva tshe vhupo hashu nga maanḓa fhano Vhembe ha vho no ri ho kavhiwa kana nga tshi nga dendetene lady la gender based violence vha ḓo wana uri hathu ita contribution nthihi hathu ya na kha u attenda function nthihi yo no nga ine ya zwibodo ndi khou amba uri zwa zwibodo zwo vhidzelwa nga maanḓa kha radio ndi khou amba uri muthu muṅwe na muṅwe ro vha ro tea ṋamusi ro ṱangana roṱhe hafhano ri tshi khou ṱoḓa u ḓa na thandulo yone ine ya uri yo fanela fhedzi u tshi khou tou fhindula nga mbudzi nga ife ḽithihi u nga amba uri thikhedzo a i ngo tou bvelela kana a i ngo lingana ri tshe kule na unga penya kha ndinoni kana ri no vhatsinisa vhafunzi hezwo zwithu zwi zwanḓani zwashu arali zwino ro dzulisa zwezwo ri tshi khou tendelana uri okay ri khou ṱoḓa u ḓa na maitele ane nga khawo a ḓo ri thusa ingo ndi ya uri ri nga zwi fhedza nga tshipidi mara arali ri tshi khou ṱoḓa u bvela phanḓa nga nḓila ine ra khou tshilisa ngayo ri tshi khou amba gender based violence nge ra pfha kana femicide hu tshi khou pfhi u vhulaiwa mufumakadzi nge ra zwi vhona kha Facebook ra zwi vhona kha mini roṱhe ra ḓa ra comment ra ita mini ndi pfha ungari a ri unani ra khou ya hone mara arali ra nga ḓi dzhenisa kha ḽo fhungo iḽo ra ṱoḓa u wana nḓivho uri ri ita mini ndi khou pfha ungari ri nga swikelela ṱhamusi ḽiṅwe ḽo fhedza ndi khou fhindula heyi mbudziso ndi nga fhindula amba uri ri na vhathu vhanzhi vhane vha vha na maanḓa zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi social media vhane vha vha na vhathu vhanzhi zwe nda zwi guda nṋe ndi zwori namusi a ri khou ita mabembele no nga heye ndi khou ṱoḓa u ita ṱhuṱhuwedzo uri kha vha itese mabembele kana u anḓadzesa musi ri tshi khou ita mabembele uri ri na mini gai tshine ra khou ṱoḓa u funzana nga ri tshashu u fhirisa u ḓisa mivhigo ya muthu o remiwaho mivhigo ya muthu o vhulaiwaho na zwiṅwevho ngori arali nga sedza kha dzi social media dzashu kana nga maanḓa kha riṋe vhene vha pfha uri ri na nungo kana dza vhatevheli vhanzhi a si zwinzhi zwine ra ḓo ripota ri khou ramba vhathu ri kha vhaḓe mara ri na zwinzhisa zwine ra khou zwi ita ri tshi khou sumbedza uri hu na muthu o vhulaiwaho gai so ndi sokoto pfha ungari arali ri tshi khou zwa vhukuma ri tshi khou amba sa vhathu vhane vha khou ṱoḓa u vhona Afrika Tshipembe ḽi zwine riṋe ra ṱoḓa u vhona ḽi tshi vha zwone kha ri zwi thome henefho ndi hafho nda sokoto pfha ungari ri ḓo kona u wina kha ini vhafunzi ndi khou livhesa nga maanḓa vho Dani Calvin Nengozi ufangeni Real Men Foundation ndi khou livha vhukuma Blue Monkey ndo livhesa nga maanḓa ro ḓi dovha ramba zwezwo na vhone ri tsini gomedzeni mbekanyamushumo ndi tshi vhuya hafho ndi ḓo ndi khangeli kha G-Man ane u ḓo vha nga ngeni zwivhasoni nga ngeli khou zwivhaswa zwo fhambanaho kha sedza uri na ndi zwino zwine zwa khou bikiwa nga hanefho zwa zwino kha vha ndi dzhia hafha ndi ḓe na ḽitshakhaḓakhaḓa tshuma musi wa reke ndi home ono ni itiwa Bob Marley ndi khou fhelekedza mafunzi vho Nengozi
Mega Black Friday, one vakakono diwana vakuvurunga usvika ka 50% off kana vakono wina chikara cha uwana grocery yavo mahara vakawana jabo pack ya Pampers nappies or nappy pants ka 169 rand 99 pence kana vadiwanela 3 kg sunlight hand washing powder ka 69 rand 99 pence mitengo iyi yapasisa ikowanala ubva pa 28 November kusvika 30 November 2024 pano Spar vafarela Black Friday isasale na dzimwe ndikazori chikafarela kurenga pano Spar Ashupol, ripembelela mveleli, vadzulapo na munta, rwamiwa ipadaho dana na fumi, richiko neche za tanduru ya mashereni, ufana na funeral cover, life insurance, savings na retirement. Zoitero vadzulapo wa Afrika Chipembe, kava venarine kapara FM, Chifenda Music Awards, musiri chitoni palu pfumo, rwakufa na muzika wa Chifenda na mveleli, musira chidipina nga ziliwa zondele, vahumbule uri Ashupol ihone utsireledza vone na muta wavo kavadzanele www.ashupol.co.za kana va SMS ipi SAVE ka 44366 ritova fonela murahu Ashupol Life ndi vanetshedzi va zwa masheleni vane mulayoni FSP 53 hudoshuma milayo yotiwaho. Black Friday ino Shoprite iko vadisela miguguto mihulwanesa ya mwana vamaduva mana kavawanelwa volelo lunosvika 50% kavaswaipe vapulunge kamiguguto inonga sa 500 grame mbili dza zvidina za Rama Original Fat Spread nga 42 randa pedzi 900 grame ya Wheatbix cereal nga 45 randa value pack ya maleri kana pants dza Pampers nga 129 randa nthihi 8 pack ya toilet roll dza one ply dza Twin Saver nga 39 randa na mini oven ya Essentials nga 699 randa pedzi zviwanelo ubva lapuna lino kusvika Sondaha. Black Friday ino kavawanelwa volelo lunosvika 50% haShoprite pedzi. rinanyamba ukathina mvelelo dzofambana navo fhedzi zwine ra fana khazwo ndi zwa uri roṱhe ri ṱoḓa mbulungo i ṱhompheyaho kha vha fulufhele clientele kha u vha ṋea pholisi ya mbulungo i fareyaho ine ya badela hu saathu fhela awara dza 24 kha vha rumele ipfi phalaphala kha nomboro dzi tevhelaho dza 37128 ndi ipfi phalaphala kha 37128 kha vha rumele zwino. Clientele Life ndi tshiimiswa tshi re na thendelo ya ndindakhombo ya vhutshilo, ndi tshiimiswa tsha vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama vha tshiofisi hu ḓo shuma mbadelo tiwaho. Trika na Lucas Maluma kama chipika cha digitali sautu la upembelelo kutendo muzika na wadzulapo ngauranga tikiti nga 300 rand wala konke ticket chopra checkers #Thobela FM GF Blue Monkey Andivaliwa sana manda mchizo Parapara FM Rikanile panda zwa zvinandi sauti yange ni kajime ni hange ni zvivaso nune ya vao ni kabar toni kitime ndi yange ni kazamuluma Isaka ndoa Mbezi ndi mzimba ndi wavenda heba venda yo Mbezi unavona mini
Blue Monkey mutegeresi wa para FM first test ikopera balala mose zona gahibira Africa chipembe lobe ya migidimo inejaba ya fuha ya 515 mutegeresi wa para FM Sri Lanka labori liko pana relite migidimo inejaba ya 516 sasa ndio kwamba sasa ita ya mutegeresi wa para FM Africa chipembe lokundanga migidimo inejaba ya 233 zinazo kwamba ngore ni test ndimbili ino ni opera ineya kodhania zikubanga zi 5 usikazi 9 December zinazo kwamba uri Africa chipembe lika dwalo kunda kana liko kanela pandato mutegeresi wa para FM ka hey test Africa chipembe lobe ya migidimo ineja ba ya 199 ka first inning Sri Lanka ka first inning labe ya migidimo ya 42 Africa chipembe ka second inning labe ya migidimo ya 366 second inning Angola 282 dubala na musi ho wisiwa wicket zote zabasiwa na bashango la Sri Lanka dubala na musi Sri Lanka 282 for 10 ka 79.4 overs Africa chipembe liko kandela panda nga 1 not bangana la panu la nyenda musiku uyusika la tai la nyenda musiku rich kabaro wape batinyeso Esa manane po mbezi zamulu Yemso zorwa mutu no chiavu Ai Ndingawa ndotakala bedzi khawo munanda kwa yaka ezino atisviki ndizotobona kuti mabasa otakala ti ai odotoralo bedzi ndizotobona kuti otakala ye ndiwana chipathumulira nga lito litini konoona kuti mabasa otakala zvino ndinga litangalisinandava liditanga lito liti ezotakala ya VH ukotambelwa radio nothava mushumo vaphanga va ndingotiphina ta ukotambisiwa muya futhi vora vele vana vutholathona zvakuti nana wani wagaiveyimina Ova na dzio dishini ya nepa. Ndana na maza ndiri muri icho imisi. Eso ndipyo kana ipyo yalewa. Ilo chivaso. Ereni ndo wenye ndinga ndinga kama baza mbezi ndikodi basanga mana. Jimen Karfurga pas wasoni zoimangandira dengapo. Ndi khoriwa ngamandesa Blue Monkey kadibone afa Morara Guest House une mushumo zbodo wotopchedza ndi mushumo une awathu kuya wabona na dobanality arali bono kuya wabona zwibodo hapo ne bachimbira hone asi hezwi zwana museri kuita diva zvakare ri tshi khou mandesa maAfrika Tshipembe vane rava navo afa zwibodo hezwi zwi khou ya nga zwigwada mthiliso wa Phalaphala FM zwino ndi kha chimwe tshibodo apa chine hako bikiwa mukokoroshi afa rina vonyi afa none chichigwada chipfimini ndiko matadzi Emmanuel chindi big money chikubika mukokoroshi na toya kuromo zvino chimongogoswa ukoswa mbiru kana ukoswa ile name na vatitesi vana vakotame apa nani limini apa zvino limini apa nitoya koromo na mukokoroshi Kardo bono ruko piku wa mini apa none ziko chimra na ndrate basi buri wapa ribone uri ziko chibrani ruko piku wa mini apa ruko pika ipa banana imwe ineva tunaipika apa ni bina bina I said it was spices. I said it was very fun at the Cisco. Oh, mbora iko sina. Yeah, I was seeing. Apa huko pigwa mini hapa zwi. Apa nilipika Gwandala Kromo na Maguru na Mara. Zidobo ya mdiso Phalaphala FM. Ndichiko ya kachimwe chibondo lauto gidima hapa Blue Monkey une nono banaye mumsuwa na hapa. Tidivizoro ndinama ya mini hapa. Na ndinama ya mini. Sibwana tifi mini mini. Ngepesi yaka uone. Fala huno mini. Huno tibuna rubone uri.
tuko chimbra na terate hapa. Ni nini hapa? Oh, niko pika na mayakora hapa. To ya po. Ifa bana nini? Leo ndo waziko pika hapa miti. Vya peka. Afa pigwa mimi hapa naona ni boki chibara chipi. Chibara chipi mimi. Chibara Men's Club. Jepek. Afa. Imwe bondo yote hapa mdezo para FM. Ikeva. Renani hapa chibara chipi mimi. Chibara chipi mimi. Cardo ramele soro o pigwa mimi hapa. Ni banda na mimi? Banda na koro na mabuga. Luma nkizijieni hapo fedzia zvinonga ndozviyamba zvauri ava vana vakuita hechichi bodo votamba asi rinazosokobvera zvibodo ndizvonatu namaranga apo kubigwa mini apa Ni maguru asoko chero mati apa kuchitesa. Ino ni pfinyi chigwada chefemini. Tsiwana ni kuwo ni timu vakweyi. Murwane apa vakusokomona mona tidivisa uri vave wangani pa. Rina vonyi apa vafi vonyi vavangapi naone vave wangani pa. Ndi vora magoma Michael ndi Rems vove wapano ngoro ndivone muhatuli murwane wa zvibodo. Musi huchi hatuliwa ndisi vabudzise ngauri ava vana vangadava zvi ndidhodha ningeyo Blumanki dzijieni ndikolosanga manga hecho chigwada chinofisa zvibodo nacho jimene ndivone pa tozigwena dzangwapera wenzi vowina vobika mini vobika nomukokoroshi na mahola andina vutanzi ngati vobika nomukokoroshi na bobola ndivona vobika bobola na chigwada choperawo hayi ngatirenda kubikwa ngayo heli bhoborai asi aya mabhobola aveiwe Blumanki na bedzi asi sezvaveosukoshera mati chimwana chimwe chikosukoshera matamatisi na dzinyara hayi nopapa nochikungobikwa mamwe maguru asina mati ya ndidofana udanavona atsikouya ndikabona ayo one akandirati apikiswana sina mati bona zori maguru atoda madura vivi kurisavana nepo ndonyenge dzakachindorengesa uya nepo ndokanira panda kepenya mushuva mtsindo rege yakete yaho mpekenya mshuva kutsokola kwenye mulala guest kana mulala luxury guest lodge yapo mataki yapa nakazakachindwane vaspa dzakazho tinorengeса Nzikhandira yashu zvino Vegas Rewards ikufananiwa mitano ikuramba noke rewadza miloniwa vana chele dzinofika vatana chele dzenazvonezvo ndivekachikara nechauya kuna mvura chanje kudzanina kano dza Active Motorsport Experiences ndebasa lemaspain dzoitawo vatu vaviri vanova vanovanovia 350,000 rekashanda 750 kana kupira Kutoka tribe yaka WhatsApp yaka Itepo kutoka zela tribe yaka WhatsApp yaka yo lama ku Ilai Fernandes. Deixa eu.
You only catch it one way. It's reggae, my life is classic. Sometimes your temperature it gets higher, and the music set your soul on fire. Got it in on my toes, in on my knees, in on my ankle, in on my waist, in on my heart, in on my soul, in on my mind, coming through my mind, in on my finger, registered in my brain. Ah, you do what I say, sir. Ah, you just what I mean, sir. Put your hands in the air, sir. Then you will get no hurt now. I say, yeah, this is what I say. I say, yeah, this is what I say. Second, they say I must join the office. 13 they say, son, give me your number now. He said, what's your number? I don't answer. He said, what's your number, man? I don't answer. He said, what's your number now? He said, what's your number now? I said, hey, 54, 46, that's my number. Oh, 54, 46, that's my number. One more time. 54, 46, that's my number. Oh, 54, 46, that's my number. I say yeah, that's what I say. I say yeah, that's what I say. Da 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 dee 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 da da dee da 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 da. Ya, ndimsoma ngapanda mwana wani hapa Toots Frederick Hibet dingalaitwa 54 5 and 6 was my number. Le nomboro ya sele wotula kai musofaro ngini jiro mwana Toots Frederick Hibet ngabra so gorbo mu wono fara ci oro ni kala jamaica ngini ra ayman zosto zo kombo afwa ya zone no ba zone ni nikodo tumechi zona zone Toots Frederick Hibet so seka bana ndele ari ngini wapone wala shia ngini richibi ngini wapungo ni ndi hapo une
ḓuvha ndi tshe navho navho hanimutele muvangini tshipholisa tsha Afrika Tshipembe ndo vha na mufari wena kuti muambasada ro sedza ḽi fhungo ḽa dzikhakhani dza miṱani zwa zwino studio 5 mafhungoni ndi Masiari. Ndo livhuwa Blumanke tshifhinga ndi awara ya uvhili u tshi tevhela mafhungo kha Phalaphala FM ya SABC ndi Masiari. Tshitumbu tsha mutshudeni wa miṅwaha ya 23 abva vunḓuni ḽa Limpopo we a vhonwela khothe mathomoni ya vhege tsho wanala Ballito vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Muambeli wa tshumelo ya u phulusa vhathu Lwanjeni NSRI Vho Craig Lambinon Parish Tumbu tsho wanala musi na mafulo a u ṱoḓana na uyo munna nga mapholisa na vhathu vha u phulusa vhathu Lwanjeni upfi munna uyo o nwela khothe musi o ya u pambela na ṅwana wa mme awe. Vhaṅwe vhathu vha fumi vho nwela khothe kha vhege mbili dzo fhiraho vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Vho Lambinon vha On Friday afternoon, 29 November, during ongoing search and recovery efforts, the body of a man was located and recovered by police, assisted by quite a few lifeguards at Clark's Beach, Ballito. The body of the man located and recovered is confirmed to be that of a 23-year-old male from Limpopo who had gone missing in the surf zone at Eastmore Crescent, Umhlanga, on Monday the 25th of November. Mwaniri muhulwane wa ḽihoro ḽa MK Party Vho Floyd Shivambu vha ri ḽihoro ḽa MK Party a ḽo ngo thomela u tshinyadza maṅwe mahoro a zwa polotiki. Vho Shivambu vhane vha vha tshanḓa tsha phuresidennde kha ḽihoro ḽa EFF vho ya kha ḽihoro ḽa MK Party nga ṅwedzi wa Ṱhangule mathomoni a uno ṅwedzi wa kana tshi nga tou ri mathomoni a uno ṅwedzi vha ḓivhadzwa sa vhone muṅwaleli muhulwane muswa wa ḽihoro. Vho Shivambu vho vha tshi khou fhindula maambiwa nga Vho Julius Malema mathomoni ya vhege yo fhiraho hune vho amba uri tshipikwa tsha ḽihoro ḽa MK Party vho fhedza ḽihoro ḽa EFF. Vho Shivambu na miṅwe miraḓo ya ḽihoro vha khou dzhenela raḓo ya ḽihoro ḽa Ndivho Flora Evelyn na Musi. Muri wa muvhuyu une u re muvhunduni wa Mudimeli ndi muri wo ḓoweleaho une wa wela kha miriri ya fanela u tsireledzwa dzhangoni ḽa Afrika. Miri iyo yo ḓala devhula vunḓu ḽa Limpopo, bulasi ḽa hekithara ya zwigidi zwiraru na maḓana maṱanu yo ḓala nga miri iyo na miṅwe ine ya fanela u tsireledzwa. Vhadzulapo vha ya dzhiela nṱha ndeme ya miri iyo. Vho Ludzali Mudimeli vha ri miri iyo ndi ya ndeme vhuponi havho. More than it can be 50 or more here in my community. And important is that they eat the fruit of the baobab tree. I think they remove them and they empower people so that they must get jobs and maybe it can be, but if they just remove it without doing that thing, I don't think it will work. Zwiitshi zwo ralo fhethu ho khetheaho hune ha khou bveledziswa henefho vhuponi hu ḓo seka mishumo ine ya fhaṱa zwigidi zwa fuṱhanu ina. Fhedzi hu na zwigwada zwa vhathu vhane vha khou lwa na mveledziso sa unga vha tshi ri hu ḓo tshinyadzwa miri ine ya fhaṱa zwigidi zwa ḓana na magumi maṱanu. Rasaintsi Vho Khangwelo Mosetsho vha tenda uri hu fanela u vha na ndinganelo vhukati ya mveledziso na u tsireledza mupo. Muimeleli kana muambasada wa dzangano ḽi sa shumeli malamba ḽa South African National AIDS Council Vho Ndivhudzannyi Tshavhumbwa vha muvhunduni wa Mafondeni tsini na Eno vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vhunzhi ha vhathu vhane vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV a vha koluṅwe u bvisela khagala tshiimo tshavho kha vhaṅwe vhathu nga ṅwambo wa nyofho ya uri khethululo. Vho Tshavhumbwa vha ṋea ngeletshedzo khuthadza vhathu vhane vha vha khou tshila na tshitzhili tsha HIV vhuponi ha mahayani ngeno vha tshi khou kuvhanganya zwidodombedzwa zwa vhathu vha re na HIV. Ha vhathu vhane vha tshila na tshitzhili tsha HIV ḓuvha ḽa ḽifhasi ḽa AIDS vho bika u funza vhathu nga HIV na AIDS na zwine vhathu vha nga itela u thivhela u vha ri vhathu vha fanela u ṱanganedza arali
cha HIV nahone vha songo shatha wana u itela uri vha wane zwine nda vhulaye vhathu sa dzimbangu ari Fungo ḽa Tshilolwane ndi ḽa tshitumbu tsha mutshudeni wa miṅwaha ya 23 wa bva vunḓuni ḽa Limpopo we a vhonela khothe mathomoni a vhege wanala Ballito vunḓuni ḽa KwaZulu-Natal. Mafhungo a tevhelaho kha FM ndi ḓo vha vhalela one nga SABC News yo ḓiimiswa nahone i sa dzhii sia yo vha ya vhaḓisela mafhungo kha Phalaphala FM. Arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanye havho. Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho. Ro lindela u vha thusa. Kha vha rumele EP Phalaphala ka 32281 ndi EP Phalaphala ka 32281 ri ḓo vha founela murahu. Clientele General ndi tshiimiswa tshi re mulayoni na thendelo ine i sa vhe na ndindakhombo ya vhutshilo. Ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa kwama vha tshiofisi u ḓo shuma badelo na milayo yo tiwaho. ine vha kona u renga kana kha hu si na dziṅwe dzimadonga nṱhani kana dziṅwe dzimadonga dzo dzumbamaho hu na zwo dzimakamanga business a radio furniture nga vha wane khophi namusi nga vha dalele radio furniture ni amba phala eli mall kana boxer center makha kana tani crossing kana thuso motho ya nḓuni. Railway Finishers, the price is the price you pay. Kaba dilugisele uhulisa ifa la kuchiro pabo Nelson Mandela. Kari tangana Union Building doroboni ya Tshwane Vunḓuni la Gauteng. U dzhenela mutambo wa Mandela Remembrance Walk and Run. Ka ḓuvha ḽa vhumalonye usiku gidimbili fumbili Baga gidima 21 kilometers kana 10 kilometers. Bala vhane vha funa u tshimbila vha nga tshimbila 5 kilometers. Vha ḓo ḓiphina nga zwimvumvusi zwinzhi na mitambo minzhi yo dzudzanyelwaho vhana vhaṱuku. Arali vha nga si kone u vha afho ho bulwaho vha nga shela mulenzhe vha hanefho hune vha vha hone vha ḓibatekanya na vhathu vhoṱhe u mona na shango ḽoṱhe. U hulisa bono ḽa vho Nelson Mandela ḽa vhuthihi na ndinganyelo. Masheleni oṱhe ane a ḓo kuvhanganiwa a ḓo tikedza Nelson Mandela Foundation. Bo uyu kha vha ḓiṅwalise kha mandela.walkandrun.com. Kha ri ṱangane ri elele vho Madiba nga tshumisano ya u ḓihulisa na vunḓu ḽa Gauteng ḓorobo ya Tshwane na SABC Sport. Maḓuvha a sumbe ri vhafhulelo lwa Black Friday ha Boxer Liquors kha vha renge 3 Chef Select Whiskey 750 ml mbili nga 299 rand. Drostay Hof dza mifuda 5 liter mbili nga 299 rand. Ha Boxer Liquors a ri rengiseli fhasi ya 18. This is a song called Slave. It is my
Country.
naitwa English Fire Blaze Duvoka Chigwada Culture Pasavuranga Pandene Mone Munavane, the keeper of St. Kate, Joseph Hill. No nangwa naitwa Kenyatta Hill, no far nevala. Eso chimba mswana Kenyatta Hill, wasoro fanga ndivone vane mkara. Joseph Hill ngacha bukombo the tumu ya busy howeni muna mswana Kenyatta Hill. Ana woto fara chote ngacha bukombo fara panda Chigwada Culture. Wako this pandene vale mkara vasia honi hawana nebo Joseph Hill. Ndo hapa natishibia hapo ndikobia na wahane mutele ufangi ni H-Polisani. Awatu wa mtu muswabo nanga fa mzikani wahone walombranga dinga tubalito hocha. Ndawa na dinga bakene mune hapa andiwa muna Lakidube dinga letuwa slave ndimo dinga lori lichi tamba hiwe wana kuja watu basigine nane vandu lichi tambile dinga la Lakidube slave na wana kuja wana zhenga rusasolo sosu bodo hapa ho hangu wano rita hapa zhenga rusodonga wenga zuyaduga noduga zuyaswa pa zo no hii ndinabo hapa ndibo hani mutadizo ndibatanganya za muimbi na musikandi batanganya ndo hapa za zikhola za H-Polisani na business ko kawada ra bo mutile ndi masea ndo batanganeza Masera de Moashi the blue one katina batechelesi Parapara FM alongo chanduwa ai usina nazo jimweni abotito ambalari au na research yacha utuna utambula awe waditambula marai wazukiwa onelacha asibe baba na locha bako bika chipondo bona bana bako bika hapa ndiko nazo pato zocha ndara atuba locha yeah ndikodiwa samana jupinga ewo mutele chebanu pachono bande bambe na narasa zelino ono mwezi na baka onetwesa mwezi wa November wona barasa za mtakalo wa mumbulo wa bana na barasa za mtakalo wa bana kwanga renza rasa za na mapunga ni azikhensa za bana ndiyezo na rushita kana kao no mwezi zvino hii apa rotanga na savana rodzo ziboro ni za bana zvino zvodisa oneka Parapara FM kavelezani na bana ndi baspa na bamurara guest lodge ndi apo ne rodzo la savana rikwamba savana rikopana mailo rikopata na savana ahone ndi apo na benza H-Polisani jena hone ukono wono wabana uziki apa mitani naone lialaro na mraro vane vakuita zvisingodo vangadira vaji vazubiswa nenge vazubiswa one indira yo vakoreka mumbulo asindira yo vapaji vatoka kutokoreka mumbulo karse za H-Polisi orina dzione dzi program ina dzine vano kushuma nadzo ngadova dzine vane korona hezvino zviita zvinenge kazvo uya vakuita mabhuraki kuita vana na vafumakadzi na vanna ngani ngori asi vanna pedzi vanokura na vafumakadzi vanokuita izvo zvito vaona ndiye zvavukuma rinesa chipolisa rina dzodzi program dzine rava rikutolavelesa izvo ekanitori kusvika zvino kadzitshomero dzashu ndi imwe ya chimwe cha chipida chine rava rochilavesesa nga mandesa vatozvona zvo ri sekta imwe na imwe kana chitshomero imwe na imwe ya muvhuso zvo zvino yo zvilavelesa izvito zvino rina kamapolisa zvivesa zvihulu ngauri kanjisa une zvapelela hone vadozviwana dzikakati dzichiperera kare zvino rina zvithu zvinji zvine rava rikozviita vatoya chitichini chimwe na chimwe pano kachitiri chazvo chavembe pano kabvunzo lasvo la Limpopo vadawana rina chiimiswa chinobva victim empowerment chine chenecho chitusa vathu vothe vane ndi zvipondwa zvokutambudziwa zvisasedzi zvauri vone vawambeu ipiyo vasvika nepo vadawana kuti tovana vashumira vapo vevaveiwa uthusa vathu vane ndi zvipondwa vadawana una mapolisa vevaveiwa uthusa vathu vane ndi zvipondwa dovhapo rava na mafhungo a uri musi arali vone va chipondwa zvisina ndava vava munna vava mufumakadzi vone vachiri ndotambudziwa riva ri na nḓila dzine ra tenda uri vone dzi ya tea u vha thusa rina nḓila ya protection order ine i tsireledza vone uri mutambudzi a songo isa phanḓa no vhatambudza hafhaḽa hone vone vha ḓo ḓa ra vha thusa vha tshimbila nḓila dzoṱhe dzine vha sala vha na protection order ine i ḓo ṋekedziwa mutambudzi zwa sia mutambudzi a si tsha kona u vhatambudza ri dovha hafhu ra tenda uri vone zwi a tou bva kha vhone tshi ya nga uri vha khou pfha uri ndo tambudziwa guma gai ho itea mini ra vha tendela ra kona u vula vhona mulandu une arali zwi tshi tenda zwi tshi lavhelesea zwa vhona zwi a tenda uri zwi vulelwe mulandu zwi vha zwi kha vhone ndo nga iṅwe nḓila vhone vha na right kana vha na thendelo ya uri vha nga ita protection order kana vha vula mulandu zwi tshi tea uri vhone vha tsireledzee ri kha ḓivha henefho kha zwine ra ita ri khou lingedza nga nungo dzoṱhe uri tshitshavha hangei nnḓa tshi zwi ḓivhe no zwi pfesesa zwa uri zwiito hezwi rine sa mapholisa ri alwa nazwo a ri anḓani nazwo ndi ngazwo vha tshi wana ri na dzi program dzine dza nga zwine ra vhidza uri nga tshikhuwa vha zwi vhidza ndi dzi crime awareness campaign dzine ri ṱuwa ra ya kha zwitshavha zwone zwine ra kuvhanganya vhathu ra ita uri vhathu vha ḓivhe
vha ḓivhe masiandaitwa a uri u tambudza mufumakadzi, u tambudza vhana na u tambudza munna zwi vha fheleledza vha gai. Ri vha ri khou itela uri no pfhi crime prevention nga iṅwe nḓila, u thivhela vhugevhenga hu sathu itea ngauri ndi tshone tshipikwa tshihulwane tshashu rine mapholisa. U tou vhona ri zwo iteavho ndi hafhaḽa hune vha ḓo wana ri tshi fhedzisela ri tshi khou fara, mara mulevho washu muhulwane ndi uri ri tea u thoma ra tsivhudza musi zwithu zwi sathu itea. Kha vhunzhi ha milandu na ngeno u ḓi wana u khou vhigiwa nga vhafumakadzi kana vhone vhafumakadzi vhane vha khou ita haya mafhungo a u vhiga heyo milandu, vhanna vhone vha khou vhona ngei zwiṱitshini na vha tshi khou ḓo vhiga milandu na ngeneyo uri nṋe hangeni hayani ndi uri ndi khou ḽa muṱoḓo ushaya maṋa ndi khou ḽa luḓifhaho miya vhana ndi uri hei vha khou mpfara tshi no konḓa ndi khou rwiwa. I khou vulwa milandu i nga vhanna ngori vha ri tshi vha swika ngeni tshiṱitshini ri ya huma ri ya shona hu itea mini avho. Ya zwithu zwo shanduka na zwifhinga zwo shanduka, ri khou humbula zwa zwifhinga zwa murahu. Zwifhingani zwa murahu muhashi khathihi na vhathetshelesi zwo vha zwi tshi nga zwi a shonisa uri muthu wa munna a ye a vule case, ende vhanna vha vha tshi dzumbama nga murahu ha heḽia ḽiambele ḽo pfhi mapholisa vha ḓo ri sea, mapholisa vha a sea musi ndi tshi ya ndi tshi ri ndo rwiwa nga mufumakadzi. Fhedziha zwa zwino zwine ra khou lingedza u zwi fhelisa ndi kuhumbulele konoko, vhanna ri khou vha vhona zwa zwino zwezwi riṋe ri tshi ya ri tshi amba na tshitshavha vhathu vha tshi vho pfesesa uri zwithu zwo shanduka. Vhanna ri khou vha vhona vha khou ḓa vha khou vula dzi case dzo tambudziwa ngori zwa vhukuma vhafumakadzi vha khou lwa, vhafumakadzi vha khou ḓonora vhanna nga nḓila ya serious badi, ende vhanna zwino khou takadzana zwa uri a vha tsha konḓelela na vhone vha khou ṱoḓa tsireledzo, u tsireledziwavho ende vha khou ḓa vha khou i vula milandu. Mafhungo vhuḓi nga maanḓa yo for na vhanna vha khou takutshedza vha khou ya vha vhiga milandu eyo. Kha ri sedze ṱhamusi zwiṅwe zwa zwiimiswa zwine sa tshipholisa ni ya ḓivha ni khou shuma nazwo sa nḓila yo ulwa na dwadze ḽine ra vha naḽo ḽeḽi ḽine nga khaḽo hii vha khou vhulawa vhana na vhafumakadzi na vhana na vhone khou ḓi tambudziwa ngeni miṱani. Ya nga murahu musi riṋe ro zwi lavhelesa ra zwi vhona zwo ri roṱhe sa mapholisa ri nga si i kone hei nndwa, ri nga si i wine. Vha ḓo zwi humbula zwo ri riṋe a ri tunguli, a ri bvumbi, a ri mingoma. Zwino itea kha nnḓu ya mudzulatsini zwi pfesesiwa nga vhone vha re fhatsini, no ri khou shumisanesa nga maanḓesa na zwiimiswa zwi re kha tshitshavha. Zwi hone zwiimiswa vha vho dzula hafha vha ri ya Women Foundation zwezwino, zwi hone zwiimiswa zwi no nga vho vhanna kha ri ambe, zwi hone zwiimiswa zwi no nga vho Watchman Limpopo. Ro tou fombe nazwo ndi zwone zwine ri khou thusana u ya kha tshitshavha ri tshi tsivhudza vhanna. Maguvhangano no nga haya ri livhuwa Phalaphala FM i na stakeholders zwoṱhe zwine zwo ita uri a vhe hone, ndi zwipiḓa zwine ri vha zwi ṱhoga ḓa zwo vha khou vhona na riṋe ri hone fhano uri ri ambe na vhathu ri vha tsivhudze uri vhugevhenga hu no nga ha u tambudza vhafumakadzi na vhana kha vhufhele vhu songo tsha dovha ha vha hone. Mulaedza u fhedza na vhasi na tshitshavha kana zwi sa vhone vhanna ro sedza uri musi ra vha kha ndi Movember no ḓivhesa kha mutakalo wa vhanna ndi ufhio? Ya mulaedza une ra nga u siawo ndi uri vhanna kha ri ḓiḓivhe, vhanna kha ri ḓipfesese zwa vhukuma ri pfesese na dzi thaidzo kana dzi challenges kana dzi khaedu dzine sa vhanna ra ṱangana nadzo. Ri ite hezwiḽa zwine zwa pfhi ngoma madzulo wo vhamba, ngauri musi wa sa ita ngoma madzulo wo vhamba musi hedzi khaedu dzi tshi ḓa dzi tshi nga dzi khou tou budugedza u kwatela na vhoṱhe vhane vha dzula na vho tsini, u vhaisala na vhoṱhe hezwiḽa zwine vha pfhi musi wo kwata u sokou rekanya na matombo. No riṋe ri tshi khou lwa na u ḓipfesesa no sa ḓipfesesa no sa ḓiṱanganedza ri fhedzisela vhane ra tshila navho kono vha zwipondwa. Zwino vhanna kha ri athende, kha ri ḓiwane ri kha maguvhanongano ano nga haya, zwi ri thusa uri tsivhudza uri ri ḓivhe ri pfesese, then ro no pfesesa a ri tsha ḓo lwa na vhathu ngori ri vha ri tshi vho ḓivha ri tshi vho pfesesa. Ngomdele ndi khou livhuwesa nga maanḓa. Ndando i ḓo ḓa iṅwe album zwino a i nga fhiri December i songo swika. Ndi khou livhuwesa ende ndi tshi tou ni tswela ndi reggae, ndi khou ya reggae this time. Reggae yo tou fhelela kha izwi Ndando. Ndi khou livhuwesa maanḓa muteledzo zwino ndi ya ngeni kha vhalambedzi, ndi ya ngeni Spa hune ra ḓo ri khou pfha uri na sa vhalambedzi ndi zwifhio zwine vha khou ri ḓela nazwo kana vha ḓo vha ri farela zwone hafha. Ndi khou livhuwesa nga maanḓa vho mutelo vha ngeni tshipholisani ya ngeni zwa zwino kha vha ndine ṱanganedze mini wanga hafha u bva ngeni Spa. Ndi Masiari. Ndi Masiari muhashi na vhathetshelesi vha radio Phalaphala FM. Ro vuwa ri humbela u fanela ngeo muhashi. Hai ke ḓo tou ḓitha nda ndi zwifhio zwine vha khou ri ḓela nazwo kana zwe vha ḓa nazwo bva ngeni Spa nga murahu musi vha pfha tshipfi sa Phalaphala FM ri khou ita ḽia fola ḽine ra ḽi ita nga ṅwaha nga ṅwaha ḽa zwigwado vha ri na ri ta a ri sali ri khou ya vha tshipiḓa tsha mushumo hoyo hone ndi tshini tshine tsha vha tsha vha ṱuṱuwedza uri vha ḓiwana tshi khou ri ri ya tama uri ṅwaha nga ṅwaha ri ḓiwana ri tshi khou vha tshipiḓa tsha hoyo mushumo muhulwanesa nga uralo. Muhashi ndi tshi nga tenda uri vha zwi ḓivha zwa uri hoyu arali ri tshi khou tou sedza hu nga vha ṅwaha wa vhuraru ri tshi khou ḓidzhenisa kha hoyo mushumo
wa zwibodo nga murahu musi ro zwi vhona ro sedza uri zwi ambiwa kana zwithu zwine zwa khou itelwa zwone na riṋe ndi zwithu zwine ra dzula ri tshi dzulisa kha tshitshavha kana kha vhadzulapo vhane vha fhano mahayani na hoṱhe ri tshi kaidza be zori a hu ngo tea u tambudziwa vhafumakadzi na u tambudza vhana. Ndi lwa vhuraru ndi ṅwaha wa vhuraru kha zwigodi zwino ndi lwa vhuraru ṱhamusi vha khou vhona tshipikwa tshavho tshi tshi khou swikelelea na ro sedzana nndwa yeneyi yo lwa na mafhungo a u tambudza vhana vhafumakadzi une wa wana vhana vho kuvhangana ngauri vha tshi khou fhaṱana. Muhashi arali vha tshi nga tendelana na nṋe arali vha sedza kha miṅwaha mivhili yo fhiraho zwi a kona u vhonala na ḓi sumbedza uri hu na mvelaphanḓa arali vha tshi khou zwi vhona uri havha vhanna vho kuvhanganaho vha vhanzhi ngo rali vho ḓiṱambedza hani vho ambarisa hani zwo naka hani zwi a sumbedza uri zwine ra khou ita zwone zwi na mvelaphanḓa zwi khou vhonala ri tshi ḓo phuletshedza. Ndi dzifhio pfufho dzine vha khou ḓa nadzo khori rine ro ḓa na pfufho dzine uri ngauri vha khou bika ono bika vhona u ṱaṱisana wa vhabiki ndi zwifhio zwine vhabiki vha ḓo ri zwi vhono vhakundi afho vha tshi khou vhona zwino vhanginispa. Muhashi sa zwe nda amba zwone uri hezwi vha tshi khou vhona havha vhathu vho ḓiṱavhedza vho ambara ngo rali zwiname hedzila dzine dza khou bikiwa zwoṱhe zwi no khou shumisiwa hafha zwo ḓa na riṋe nga ṱiraka dza vhoriṋe dza sibada so vha tshi khou dzi vhona dzo ima hafhaḽa ra dovha habe ra ri hezwi vhono dzhadziwa vhono wina hono ḓivha uri tshigwada tsho dzhiwa namba wana tshifhio ndi mini na mini ri na dzi hempa dzine ro vha farela dzone dzine dzi hone hafhaḽa kha maṱiraka a vhoriṋe a hu na muthu no ḓo ṱuwa sina tshi a fara afha. Ndi vhuimo vhufhio na vhufhio na ḓo pfhi ri na zwigwada zwa malwa. Yes. Ndi zwigwada zwoṱhe zwine khou zwo fara kana u tou vha na zwigwada zwine khou pfhi ṱhamusi ubva kha vhuimo thoma swika kha vhuimo vhungana zwoṱhe zwo fara. I think ndi ḓo shavha unga ndi ḓo dzhenelela nyana nda lwa na vhathu vhone nga vho Mathiba sa dzi judge mara zwine nda ḓivha zwone ndi zwa uri Muhashi a hu no ḓo ṱuwa sina tshi a fara. Ri khou vhona thaidzo yeneyi ya uri zwithu hezwo zwo lwa zwo tambudzwa vhana na vhafumakadzi ngei nṱha zwi khou lila ṱhamusi vha khou vhona uri ndi ngafhi hune nda khou xela hone sa vhana kana ndi ngafhi hune nda khou ṱaiza hone sa vhana. Nṋe ndi sokou pfesesa Muhashi na vhathetshelesi uri ri vhanna ro rali ri tea u ḓivhudza riṋe vhaṋe uri a ri ngo bebiwa ri vhanna ra vha na maanḓa mangafha ho iteliwa upfhi ri a shumise kha u tambudza vhafumakadzi kana kha u tambudza vhana ri tea u tou ḓigudisa ra ḓivhudza uri a si vhutshilo hune havha hu tshi khou tea u tshiliwa ngaho a si zwine zwa tea u tshilisiwa zwone. Ndi khou livhuwa sa nga maanḓa ndi na maḓa ri ḓo amba zwezwino nyana ro no thetshelanga ngi forna zwi khou bikiwa nga nḓilaḓe. Na nṋe ndi na yanga bodo Muhashi hafhaḽa vhathu vhori a vha khou i vhona ri ḓo i tibulosi kale kha musi ndi tshi nga dovha habe nda tou ri kha vhathetshelesi na vhathu vhoṱhe vhane vha vha nnḓa nge mahayani uri u bva matshelo hafhaḽa Marshall Save More Vondwe kana hune vha ḓivhiwa sa Maṱatshe gurupu yavho riṋe ya Spar tshine vha ḓivha tshi tshi rana Thohoyandou Sibasa na Thavhani ri ḓo vha ri tshi khou dzhia hafhaḽa fhethu hu ḓo vha tshi khou wela zwoṱani zwa vhoriṋe ri ḓo vha ro vala matshelo ri tshi khou ita stock taking ri ḓo vula futhi nga Monday nga matsheloni vha tshi ḓa vha ḓo vhona tshanduko dzine dzi ḓo vha dzi tshi khou itea hanefhaḽa. Ndi khou livhuwa sa maanḓa vho Captain Mutango. Ndi a livhuwa Muhashi na vhathetshelesi nge nnḓa a vha riṋe ri fhedzisa u bika. Ndi khou ḓo vhona yavho bodo zwezwi. Ndana. Ita ndi fera swikelela hone hu itiwa Mulala Luxury Guest Lodge. Hu na vhane vhao vhe vha ri hai nṋe vhe ḓi mapalapala na vha Spanish vha ndi khou ḓa afha ndi fa ndi sina na u kolonwa kana mini ḓani ri shume ri zwi itee vhanna vha ṱangane vha ambe nga tshavho vha fhaṱane ri thusane u lwa na hezwino zwithu zwa u tambudzwa vhana na vhafumakadzi mapulani u itelwa vhana na vhafumakadzi na vhanna ngo tou ralo kha ndi ndezwo zwino ndi ṱanganedze vhane vha haya vhe vha ri swikelela hafhanoni vho mabuḓa ndi vhase. Muhashi na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM ndi miseri yavhuḓi hai vha khou zwi vhona uri ri khou tou ṱwa zwavhuḓi iṱeli ndi mutsi hafha phanḓa hashu na vhone vho lavhelesa mapfura vha ḓishaka tshikipa vha khou ḽa na magani a si ane a mafhungo sokou tshimbila u tshi tou dongola Muhashi zwino kha vha vhone o no mboila fhedziha hai muthetshelwa ndi wone zwi khou tenda zwi khou tenda ri khou livhuwa sa nga maanḓa na yavho i hone ihone yanga ipfhi Mulala a safi vha ḓo i vhona hai ndo no wina ḓo wina a hu na uri ho sika zwi wine ai nga ḓo tou feiva kani ngori ndi thimu yayani kani ha thimu Mathiba ndi muthu we nda tavhukana vho haningei
ulukwenda kudishira rote ndombo diva hevedza naromati vapa ndiya vaposanyana kariambe rosedza mulala ho mabudori vone vana va chifo chife sa phalaphala kuita mushumo uraliwo vasitetiza vasikolomwe varidani nipepetine tangani nishume vana vatangane vadzolenga chavambe ndi chini chino vatutudzi vatanganedze uri hai khauḓi ushumiwa vakona republic ino muhashi na vathetshelesi va phalaphala FM vone nga maanḓa vhare vhane hafha na havha vhane vha khou participate kana vho dzhiaho tshipiḓa vha khou vhona hafha fhethu na vhona uri ndi fhethu hune ndi havhuḓi nahone ho to tea uri uvha hone hune mushumo hoyu uri vha khou u tea u fanelwa hone a ri ngo vha na thidza sa zwine vha khou ambisa zwone ro ri tshi humbeliwa uri kha ri vhe vhane ra nga vhaṋe vha muḓi vhane vha nga ṋekedza muḓi hoyu kha Phalaphala FM na havha vhane vha khou vha kha tshipiḓa tsha mutambo hoyu ra tenda ri tshi khou itela uri na henefha vho ngauri ri kha vhubindudzi ha vhoriṋe nahone vhu ḓivhee mara ro vha ri tshi khou vhona uri Phalaphala FM i khou ḓi tshimbila kha mivhundu yo fhambananaho ri sa khou tou pfha vho kha mivhundu ine nṋe ra vha hone ndi khou amba mivhundu no nga henefha Vondo ane ra vha hone Tshidimbini Mukula ha Makhuvha Tshiṱereke ra vhona uri ndi khwine musi ro fhiwa tshikhala tsha uri ri vhe riṋe vhane ra hosta hoyu mushumo ri nambe ri butukedze nga zwanḓa zwivhili u itela uri na riṋe vho nga ngenonoyo ri gude zwiṅwevho zwine vhathu vha khou ḓi zwi ita kha maṅwe mashango musi vha khou shumela na tshiṱitshi tsha Phalaphala vho sedza sa vhanna vha Afrika Tshipembe ri khou ita zwo fanelaho na u fhaṱana nga tshashu ro sedza nndwa ino ine ra khou lwa nayo ya u tambudzwa vhana vhafumakadzi kana dzani khakhathisa miṱani u nga amba muhashi uri a ri khou swikelela ende zwo vha zwi zwithu zwine nga riṋe vhane ra ro tea vha ri sathu vhudziwa sa vhanna ro vha ri tshi tea u to zwi ita ngauri iteli havha vhathu vha ṱoḓa tsireledzo ya vhoriṋe arali havha riṋe vhane ra dovha ri vha gidimedza ra vha sala nga murahu vha vha zwipondwa zwa vhathu vhane vha vha khou tea u vha tsireledza vha ḓo fhedzisela hu si na hone vha ḓo ya hone ndi hezwo zwine vha ḓo wana na mabulayo a vhone vhaṋe vhathu hezwi ra zwi vhidza uri dzi suicide a tshi fhedzisela a tshi khou itea ngauri muthu u vha a tshi khou shavha kha muthu ane ndi ene ane a khou tea u mu tsireledza zwino a si zwithu zwine nga maitele a hone ra ri khou tea u tou thoma ra tou vha na dzulo zwa zwithu zwine muthu ene muṋe sa munna a zwi ḓivha uri musi nda vhuya nda ṋanga u dzula na mufumakadzi nda vha na vhana havha vhathu vha vho lavhelela tsireledzo yavho yoṱhe i ḓo bva kha nṋe wa munna so musi ri tshi khou dzhena kha zwiimiswa zwi no nga hezwi na Phalaphala zwa zwibodo hu ḓo ḓo funzana nga tsha thusa vhanna ndi u to ṱoḓa to ṱuṱuwedza vhanna uri vhenei vhane ane a thu dzhena khazwo ni songo tsha tou na ḓidzhenisa khazwo vheiwa vhone na khou dzhena khazwo tshiṱitshi khetshi thetshelesani tshiṱitshi itani vho zwiṅwe zwine vhaṅwe vhanna vha khou ita zwone ni si vhe phambane nadzo ri tsireledze vha vhafumakadzi na vhana u itela uri hovhu vhugevhenga vhune ra vha ri khou vha itela u songo aluwa hu tshi ya ngauri vha khou zwi vhona ḓuvha na ḓuvha ṱhamusi zwiṅwe zwine uri zwi vha zwi khou wanala fhano ni Mulala Luxury Guest Lodge ndi zwifhio ri sa mugwemedza muhashi hafha Mulala i tou vha guest house ri na dzi plan dza mbonelaphanḓa dzine ṅwaha o ḓaho a ranga ra vha mashudu ra ḓi farana na tshiṱitshi ri tshi isa phanḓa khamusi ṅwedzi program i ḓo dovha ya ḓafha vha tshi ḓafha vha ḓo ḓi wana uri ṅwaha o ḓaho hu ḓo vha na ḓi shanduka zwinzhi hu khou ḓo dovha fhethu hune ha dovha ho hosta dzi function dzo fhambananaho hezwi dzi tshima dzi tshi khou ya hafho ni dza khou ya hone Kalahari na nṋe ri ya zwi tamba ṅwaha o ḓaho ri vhe rine vhatala na dzi hosta fhano zwino zwa zwino hafha Mulala hu khou tou shumiswa dza guest house it's a very beautiful guest house vhone ro vha swiela fhano nahone vhusiku ha ṋamusi vha ḓo ḓo zwi vhonaho vha ḓo ri vha tshi u zuwa nga weekend i ḓaho vha ḓo vha khou zuwa zwine vho ri vha na vhuṱanzi nazwo ri ḓo na vhubindudzi vhuḽa na vhuḽa ri khou ḓi amba zwino
na kha vhathu vha re hafha none ri khou ḓi rengisa dzi ice hafhaḽani vha songo bva kha gete vha renga umwe ri na dzi cold drink dzine ra khou rengisa ri na maḓi ane ra khou rengisa na juice na nga madekwana i ḓo vha ṱanganana na kha program ya ndivhulo ya vhembe henefha ngauri zwibodwana zwi ḓo zwo fhela so ri ḓo ḓi vha ri khou rengisela vhathu zwiḽiwa zwo ula uri vha songo tou bva vha nga vha sa phashiwa nṋe vha tshi khou ṱoḓa zwiḽiwa nṱha vhala vho no tama u swika hafha Mulala vha swikisani kha vhona ṱhamusa vha khou ḓivha uri na ndi thumbo dzifhio vha swikisani Mulala vha kona u tou swika hafha no pfi dzhele ya maṱadzhi ri khou tou amba heḽo dzina i vho tou pfi Thohoyandou Correctional Services a dzi tsha tou pfi ndi dzi dzhele vha tou swika hanefhaḽa stop sign vha sokou bvela thungo ha banda vha vhudzisa hu dzulwa na vhathu hafhaḽani vha ri Mulala ndi gai hafha upfi Mulala ndi hafha tsini na dzhele vha ḓo tou sumba nga muno uri wa musumba vhaloi nahone hapfi kha vha ye hafhaḽani vha tshi swika hafhaḽa getheni vha ḓo thusiwa nga masecurity na riṋe vhathu vha tsireledzo vhane vha ḓo dovha vha tshimbidza vhoṱhe vha vha sumbedza uri hai vhone vho bukeliwa u ḓa u eḓela kana arali vha khou ḓo eḓela kha vha ye kha ila ofisi vha ḓo thusiwa muladzo no nga u sia na tshitshavha ngeno ro sedza hono ṅwedzi une ri vha kha ṅwedzi wa November ndi sa November ri mutakalo wa vhanna lobi a zwi ngo sokou tou vuwa zwo sokou tou pfhi hoyu ṅwedzi ndi ṅwedzi wa u lavhelesa mutakalo wa vhanna zwa zwo vhonala uri na riṋe vhathu vha vhanna a ro vho thetshelesa vho hanedzani mutevhe ri na problem nnzhi nga maanḓa dzine tshiṅwe tshifhinga dzi vha dzi khou tou ṱoḓa na vhafarisi vhashu uri vha ri thuse ngauri nga riṋe a si tshiṅwe na tshiṅwe tshine ri nga kona u tou tshi ita fhedziha kha vhathu vha vhanna musi ni tshi ṱoḓa thuso tshimbilani kha zwiimiswa zwinzhi zwinzhi nahone u bva kale thuso vhathu vha tshi ḓi wana khakeni vhathu vha tshi wana na musanda vhathu vha tshi ḓi wana na kha zwiimiswa zwo rone kha zwitshavha vhathu vha vhanna ni songo dzulela ngomu sa maṋo a khuhu i bvani ni ye no ṱoḓa thuso uri musi vhe no thusalea ni a kona u thusa vhafumakadzi vha vhoiwe ni a kona u thusa na vhana vhavhiwe uri zwoṱhe zwi tshimbile nga nḓila ine muṱa musi u tshi vhumbiwa u vha wo lavhelesa zwezwo ndi khou livhasa nga maanḓa mabuḓa tshifhinga tsha vhona vhone ri tshi laṱa henefho swika zwezwo ndi khou livhasa nga maanḓa kha vhatendedzo zwino ndi ya fumbili fhedzi minelo kha warashu ya vhuraru ndi dzhia thambo ndizumisele ngeli bulugwane kha the general wala ḓuri nga tshimbidza roṱo faniki warashu ya funavhili ndi khou livhasa nga maanḓa he muzio he muzi ndiye phanḓa rini ndi tshi kha ḓi hafha ndi kha ḓi dzudzanya zwiṅwe ndi vhe ndo kokomo na Don Carlos hafha nṋe ndi wa Jaja please my plea kan bena mushumo msindo reke khetheaho ri henefha Mulala Luxury Guest Lodge ndi hafho hune havha hone na zwigolo zwa vhanna
Kanomboro ziteveraho za 37128 ivi parapara ka 37128 avarumurezvino lantala nichimiso chirenatsinoenderakuchimiso chavadesi vachumiro yazogoma vachofiti kutoshuma mbadaro namurayo yoti wavo Black Friday ndinotirubisira kuti topera smart TV yanotsvansva yena vanoiveya ito mibhuku toitanganya utoo 4K resolution apps zhinji zvote zvamakakeni nakuti muravengereno mitope TV yandoya nichitori hasha idhanoimanyana neminiji TV licensing vana vazvo andi kuibhatera wana nezvinhu zvonikira makare nakona dzeo dzamashirini yangadiso ngapa anina TV tinyani masinda mbeloni ibhatere TV license yanu musimisati ukidimera nyanenge wanonga Hey Black Friday zviyatavanya zvoreruwa hazvikuri chikwama ufanana kubhatiriswa mashirini yangadiso
bhatarani TV license yanu namusi katvlic.co.za chiyani rukano zvino nditipinenga TV yanonzwa makororo siyamangazo tuzotuku ingashandikizani zvisvote tuzoiniyani jehovaka vanna vasho ndikoteoshera petrolo hapo ayaya zongela mataringo panna namboumbulori panga yanga yamvuva ndichitako rali nga FNB Aspire niwanosvika ka 120 ngalita ngasi e-bucks musindichera petrolo engine vhurani FNB Aspire account kadhaviliritsini tuzoishandukisawo zwithu zvote unoshuma milayo tiwavo nemilayo ya pfufo FNB nditavila First Rand Bank Limited vadisi va tshumelo ya zvakwamana zvikolodo va chiofisi maduva asumberwa kurorora Black Friday haBoxer Liquors karengesa vana NRB 6-pack 500ml nga 239 rand. Kid Drift Export Brandy 750ml nga 299 rand. haBoxer Liquors arirengisiri vatu va mimwayo yapasi ya 18. Black Friday ingomu zvinovala CTM hune vavulunga kusvika ka 50% kha zwibveledzwa zwo khetheaho. Hezwi ndi maḓuvha mana fhedzi nahone musi tshiṱoko tshi kha ḓi wanala. Vhulunga ni 600 kha TVR cabinet zwine khou ita 1599.90. Vha dovha hafhu vhulunga 1300 kha bottle shawara la Crystal Tech Tigris zwino ndi 2390. Vha vhulunga 1000 kha bafu la u ḓiimisa nga ḽoṱhe la Aurora kha vha renge vhengeleni kana online kha ctm.co.za u swika sonda ino. The Black Friday sale ya CTM musi tshiṱoko tshi kha ḓi wanala u swika sonda ino. CTM, big savings, more style. Got to be a conscious man when you fall in love. Just be a conscious man when you fall in love. You got to be a conscious man when you fall in love. When you fall in love with someone who doesn't love you, they use your hands a puppet on a string. Look into yourself, my friend. Try to get wise and be a conscious man. When you fall in love, you got to be a conscious man. When you fall in love, Solomon was wise, but he couldn't find the secret of a woman. Oh yeah, it is true. Samson was strong and deceived. Oh yes, by a woman. Oh yeah, can't you see? Look into yourself, my friend. Try to get wise. Don't let the woman get you down. Just be a conscious man. When you fall in love, you got to be a conscious man. When you fall in love, Solomon was wise, but he couldn't find the secret of a woman. Oh yes, it is true. Samson was strong and deceived. Oh yes, by a woman.
smile. When you fall in love, just be a conscious smile. When you fall in love, you got to be a conscious smile. When you fall in love, conscious smile. When you fall in love, just be a conscious smile. When you fall in love, you got to be a conscious smile. When you fall in love, Solomon was wise, the secret of a woman. Oh yeah, Yeah, and you got the Jolly Brothers like to a conscious man can be sure to the reggae. Can see a bit I'm sure that never
Mfafa Morara Luxury Guest Lodge ndi yapona daka boneri yone kebe loko tena lopetisa bana pale kubona zozona tifuri wazibodo hapa abantu libatotwachia ningeyo ubona na zichibanga ndana ndi wapyo bawini kaunongwa abantu zobolongo opera we abona sibizane bori bokunda okhamwa wala opera ndi chichi ngori chinde sachi bodo wana ndi wena bakonzo ubona na kaunongwa abantu zodoba apona wakoni na kaune ndika overkana the one ngicho mora le ya Mtsindo Reggae yebo kauni kachi ya oba Morara Luxury Guest Lodge yone mezo kabe bati pezi ndobaspa baraiwa nandari bachipita cha mshuma upinga manda mshuna kawo bana bakono kubangana badzuka peto tibamba bayikotera upatana bakotikulisa kazina zwila zwine zviasiya zvikota uri ndibona Africa Chipembe la grade ya Trauma Africa Chipembe linakalo ile na bana nabo no dibo bafumakazi batothukumirwa bafumakazi batofuniwa yaduma zilava banda apa asema pongo tokisa zwana ngene bafumakazi tamuzana bafumakazi mapula na zwine zwinji ndizo zviitwa nepo ndakwamba onene pa ro toka mitisa bana kawande takuwa hapa ndituwa hapa ngatinga ile la pomala the wela silitwa Iron Lion Zion yabasonga kwa napiga mshumo ya TV na Jadi by Nevs ngorasha uradi tuwe kutokucheza ichukua disa panda hapo ndo kasia onena hapa Argo Fernand chikwa chugi nao na wawini wana wakifanga ndio shikazo onena wana mjelezi banga ndabati wana kubachipita cha uno mshumo mosima ya mshumo TV tuwe kwa panda ndio kwa sasa ne pale ya diamba ndio dipata msavana ubakanda blood kwa iwa sawa cha kudi mataki ndawa ya ndugu
Voshibambo vane kuvaka chikanda cha president. Ndingapupa ndayantanda tiposa ndotemba boni. Ndiri ndingapupa ndayantanda tiposa ndotembo gavi wanga boni. Nena bora manyini Nova ndichiro nyimana Ndiri nena bora manyini Nova ndichiro nyimana Ukonani ashono feza mingwa inopata Ndiri ukonani ashono feza mingwa inopata Ukonani asharongo utoma zinonga heshi Wochita ebonga Sezani zota eleva Iriza wochita enga Zota eleva Marana na warama nyimi riti tsura richidazi sana Irina na warama nyimi riti tsura richisengezerana Nena warama nyimi mikanjiri chikarabisana Biri nena warama nyimi rititsura richirengerana Mano matuva Konani anga nebo chincha Biri ano matuva Zawarama nyimi zoshanduka Situzaone ndichiraveresa zvivotonga vonotoneta Ndiri mafungu aone ndichiraveresa vavonga votokongoniwa Mafungu aone ndichiraveresa vatonga votototerwa mudini Oramanyini konani yanga Vanyara mfari wa pikina Mfari wa piki Vaneta mfari wa piki na mfari wa piki Riva fari wa piki Rinde riva fari wa piki Riva fari wa piki Rinde riva fari wa piki Riva fari wa piki Rinde riva fari wa piki Riva fare la piki, rinde riva fare la piki, riva fare la piki, riva fare la piki. Gondo tenda mama vana vati umbure, dirindo tenda ngobone vati umbure, dirindo tenda mama vana vati umbure. Gondo tenda boningo abadi ubure Usaya bora manyimi bobeni bamwe mikoso kodiseya Dirusaya bora manyimi una bamwe banokoso kodiseya boy Mwe koi Urengera mauli lidovu ya la tota trombo Utakaza mauli duwa la galsabu ya lacha Urengera mauli lidovu ya la tota trombo Utakaza mauli duwa la galsabu ya lacha Aricha vafare vapiki Rinde riva fare va piki Riva fare va piki Rinde riva fare va piki Riva fare va piki Rinde
Riva fare va piti, riva fare va piti, riva fare va piti. Ono tena vanwe vanani dinguli, ino tena vanwe vanani dinguli. Vana vangu vadovandanina, iri vana vangu vadovandanini. Mufumakadzi wanu totodipina nonotogwerwana, iri mufumakadzi wanu totodipina nonotogwerwana. Ondotenda vamwe vanani tirisine. Oi, rotenda, ngobone abadi uli. I don't want all that Zino
Okay, kama bigi wote ona aba mfumakazi wa tsina ne aba wechimangi jikani wani wone chimangenge aba ndito wechimangi abako do dafo recombre baba ko fara plate ne badokono abera zo bapika zone khayo stuko ba atuli bakono techero na obupika obukhwine ndi bapiyo mveleledzo zote kana mveleledzo zote idzi dova palanga wara yashu ya burati ndi yabona lokho no diwono rina obupika obukhwine ndi bapiyo ndi team Blue Monkey na kana team Chimangi na uko da Chimangi afo kaboni afo aba fara plate uri ba sevedzene khayo udojiya uya rache zvitafuna rulimi rwafufafanga ndakalori hayezo bikiwa zvone uko da Chimangi khoyo na uko kuthanganyana khoko ndiko nemphadi kwaonoko yeah. Chikova chamakati wanga chikova chisakabikanga kanga ya kava iyafa one shivachina ngani inwivo zinikweta kani abundisongolima timu ya mutsinga ni timu ya makati wanga nahone shango asilamu livumba la Yehova nendonewa la Yehova oturaba nana basati oturaba kekuru na baturu uambiwa enesi misolo utiliwa bushane nichisebo utimiwa tie neni chugera ndivo gachaura Josiah ula wali okoko apuneni satobi kamwe mutu obuyana mutani wabone tukani onendo bachinyamini inwibondo nigdina ngani chonna matera mengo chonna matera chonna matera chonna matera nendo bando shewa madami so itwa ngabo makulu wanga dowe wanga muna watiyoni zama tekwe na bana otura uchi podzedwa uambiwa enesi misoro otura bana na bapana otura bakeku na baduru uchi ambiwa enesi misoro mungwe arindofuna pongwe ya mungwe arindopana na pongwe ya chigodini chatiminate ahuna ndivo tochinwa dzina vaasvipa vavo richina madzina ndivo nambatedza ndengoho ndivo nambatedza nendivo nambatedza tonambatera nengoho tonambatera tidivi zvivakweta kare chimbirani niyo techeresese arena ndevedza upfanga ape
Red wine, you make me feel so fine. You keep me rocking all of the time. Red wine, you make me feel so grand. I feel $1 million when you're just in my hand. Red wine, you make me feel so sad. Anytime I see you go, it make me feel bad. Red wine, you make me feel so fine. Monkey back and music on the sweet. Red wine, you give me body for sing. Body for sing, make me do my own thing. Red wine, you make me know how to love. You're kind of love me like a blessing from above. Red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red wine, in a beat style. Red wine, in a man beat style. Yeah. Red wine can get you off my mind. Wherever you may be, I'll surely find. I'll surely find. Make no fuss, just give me a little time, let me clear up my mind. Give me a little time, let me clear up my mind. Give me red wine, let me feel fine. Make me feel fine all of the time. Red wine, make me feel so fine. Monkey back and music on the sweet devil. The lion and the dog, the monkey get choked. Bun bad, got the bun and make it go wrong. Red wine, you really not out for love. You're kind of love like a blessing from above. Red wine, I love you right from the start. Right from the start, with all of my heart. Red wine, you give me one leaf position. One leaf position, make me do my own thing. Red wine, in a 80s style. Red wine, that's my love. style. How do you feel?
wine make me feel so fine. Dedicate this one to all my fans in Jamaica and in England, especially in the United States, Germany and France. Lord, you make me feel alright. People make me feel alright. Come and say, can make the dance from, can make the dance from, can make it pop, make it pop. No other DJ in this island, go yellow man can, go yellow man can. Come, can make the dub play, can make the dub play night and day, night and day. No other sound in this island, go my sound can, go my sound can. Is a yellow man with the mic in me hand. The Ungo DJ do run down woman. Cause in every parish we have 50 woman. The only DJ no run competition. But here yellow man Ungo sing one song. You make me feel alright. People make me feel alright. Come and say, who can make the dance from? Who can make the dance from? Who can make it pop? Who can make it pop? No other DJ in this island, Ungo yellow man can, the number one. But who can make the dub play? Who can make the dub play night and day, night and day? No other sound in this island, Ungo my sound can, the champion. Aram yellow come here, pyramid. Cause yellow man in no church it will be 20s. Cause yellow man in full of body race. Me go name all the DJ in the island. You have Peter Metro, you have Brigadier, you have Tayan, you have Sassafras, Guru, baby second, you have Fatel and you have Billy Ram. When me come first and then come second.